no to lo mingse lo mngana lona FM a buli nchumu handle ka ku Afrika wa vulavula se yikwala ifikile ni kwala na muhumelerisi la ngele ku tirheni matimba hi ku hiteka ku tiyisisa na ku vona leswaku nongona ku Afrika wa vulavula wu teka xivumbeko xexi wu nga teka xo we swi endla ku leswaku na n'we mi hetelela mi tsaka hi wo i ncindani Eric Mabasa wa ra vuswa lera nga vuyana rona n'waka i magezi ite ni nga ha ri siyi vito rero se ni nge he ri siyi mjani wala ka mulamula la hi famba ku swin'wa mingisero mngana mina ni huma ka manghena purasini hi ndlela yaleyo nokona ka Afrika wa vulavula hi famba sweswi ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa khensa swinene loko mi hi lombe ndleve a hi fambeni swin'we hi twa ku kwala mi nga koho mi ri timhaka i tingani hi ndlela yaleyo ndavalava ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga vetiri va ta angula hi timhaka leti ta xikolo lexiya xa Danile se hi ta va kha hi bula na vona ndaka mahungu ya misava ya awara yan'we kasi ke hi ya fukubile awara ya 12 sweswi hi bula na holobye eka timhaka ta vuhlanganisi na timhaka ta technology holobye Soli Malatsi hi ta va kha hi bula na vona kwala ka Munghana Lonene FM hi ta twa ku mpimanyeto wa vo wu langute yini na koho tanihi ndzawulo hi swilo leswi va kunguhataka ku swi fikelela hi ndlela yoleyo handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM loko swo famba ku ya hi laha hi swi kunguhateka hi ko a hi fanele hi kuma tinhlamulo ka lava va khumbekaka ka timhaka ta sand mining lava sukaka ndhawu leyi ya timhaka ta swicelwa se ka ha ri na swin'wana mara ha ri ku swi lunga se loko swo tshuka swi lunghe kahle hi ta vuya hi bula na vona hi ndlela yaleyo kambe ke hi sungula laha nongonoko ka Afrika wa vulavula mingisero Munghana Lonene FM hi sungula laha hikuva muyingiseri a hi rhumele tsalwa tolo kunene walowu a ku i na xiphiqo yena ni le ku landzeni ka tsalwa leriya a nga vulavula hi rona muyingiseri luya a kombisa ku timhaka ta leswaku wa vilerisiwa hi timhaka ta ku i ri ni kombela mi hi kumela lava magondo a Vhembe hi na xiphiqo hi patu leriya ra between 4-way stop ya Elim Hospital ku hundza Masungulo Primary loko mi kha mi ya a Vlei-Fontein ri sukeriwile ri nga helangi timovha ta ri tirhisa ritshuri ra koho i semende ntsena na koho swi veka nxungeto ka rihanyo ra mindyangu leyi tshamaka kwalaha tlhelo ka patu roro leriya hi vo hi nga ta va hi kha hi bula na vona sweswi va hi pfuna ku kuma nhlamulo yaleyo kambe ke hi sungula la ka ku ndzawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na switirhisiwa yi teke xiboho xa leswaku ku va na siku ra ravunharhu leri vekeriwaka tlhelo ku va ku ringeta ku lwisaniwa na magondo lama nga ri ku ya xikontiri leswaku ya fambeka tatana Mongwe tanihi mbulavuleri wa MEC wa timhaka ta ndzawulo yaleyi hi vulavulaka hi yoho MEC Ernest Rachweni hi vo hi ta vulavula na vona sweswiwani tatana Mongwe va vulavulela MEC ta bula na vona loko ni va languta no languta xikandza ni vona xikandza xa Youth League mara a swi na mhaka a hi telangi swona namuntlha la Mongwe nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene ni mi twela kule ku nga va ku ri na xin'wana xi nga puresiwangiki kwalano yimani va ta mi lulamisela xona hi kota ku vona ku hi nga yisa ku yini amahlweni hi ndlela yaleyo a hi ringeteni futhi Mongwe nhleka aye na khensa muhashi mi pfukile hi pfukile minjhani hi pfukile ni kumbe ni yo ka ni nga vuli swona a mi Mongwe swa ndeka ni nga vulaka swona a no mbule so no khensa swinene i Mongwe le kwihi ku hi ta kota ku mi tiva hi Mongwe a swi woni nchumu ni huma Phalavura ntswari we Phalavura ya okay yeah a majeje na Magale ana Magale yeah okay ncindani komemba byela ncindani kwana va muhungutela mpfumawulo wa leswi le tindleveni swi pfa swi vuya ya se a hi sunguleni la ka ku ndzawulo ya n'we hi ku rhangeriwa hi MEC yi sungule mapfhumba ya ravunharhu rin'wana na rin'wana mi va vitana yini dikgerekgere Wednesday hi byele nyana kantsongo hi pfhumba leri ya na khensa muhashi pfhumba lera dikgerekgere Wednesday i pfhumba leri nga ta na MEC lava ku vekiwaku tolweni loko premier wala Limpopo a veka ti MEC pfhumba leri hi Xichangani kumbe Xitsonga hi swi vita leswaku i tigandaganda tikgerekgere swi vula tigandaganda mi ta tsundzuka muhashi swa ku yi tirha hi
hi swilo leswi swi vitiwaka yellow fleet so swa tigandaganda mapatu ku thogomeriwa ka mapatu ku akiwa ka mapatu hi leswi swi na va department ya public works roads and infrastructure hi tirhaka hi swona se pfhumba leri loko MEC va ta na ro a ku ri hi mhaka ku ri va lemukile leswaku ku na tindlela to tala leti nge ti tsandzeka vanhu va tsandzeka ku famba ka toho hi mhaka ku va ti nga ri kahle se pfhumba leri i ra ku va ri regravela na ku regrade tindlela mara futhi xin'wana lexi lava ku vula xo a hi ku ri hi yimile hi ku aka mapatu mara MEC va lemukile leswaku ku na need ya ku fanekele na mapatu lawa ya lunghisiwa because vanhu loko va lava ku ya minkosini va lava ku ya swikolweni va lava ku ya titliliniki va lava ku ya kwini nkarhi wun'wani mapatu ya koho u kuma ya nga fambeki se MEC va tirhi hi ri karhi hi langutana na budget hi lavana na budget ya ku aka mapatu hi fanekele futhi hi tlhe hi regravela swa ku vanhu va ta va karhi va kota ku famba se vhiki leri veri milevembe tolo a hi rivembe ka madonsi ka patu ra D36 48 a hi ri kwale hi karhi hi yena machinery hinkwawo wa department and ni hlamusela muhaxi swa ku leswi swi va ku swi ri le hinkwaswo i plant ya department a ku na lexi nga outsourciwa ku va ku ri vatirhi va department ku va ku ri plant hinkwayo ya department so a hi ri le ka madonsi ku karhi ku khuriwa pato leri ra le ra D3648 yeah so hi veleni na premier a va ri koho va address na vaakatiko va le ka madonsi yeah kame loko ni kani bula na hosi madonsi sweswi na namuntlha swi tikomba va ha ri ku tirheni hi ku a na hala ku vutisa ku hikokwalaho ka yini mi ku Wednesday kambe mi ye ra vumbirhi kambe ve ri na namuntlha ka ha ri ku tirhiweni ka patu rero leyi muhaxi loko hi ku dikgeregere Wednesday i concept leyi nga ta na MEC dikgeregere Wednesday swi vula swa ku ti-district ta hina ti fanekele ku va ti nyika report hi siku ra wavunharhu a swi vuli ku ri hi endla hi wavunharhu ntsena hi ta va hi karhi hi tirha masiku hinkwawo mara hi wavunharhu hi va hi expecta ti-district ta hina ku va ti hi nyika report in terms of progress ya leswi va ku va swi endla ti-districtini ta voho hi ku mi ta tsundzuka ku ri mapatu ya ku tala lawa ya fanele ya tirhiwa koho ya tele la provinsini se a hi nge ku hi mhaka ku ri loko MEC ya nga ri kona vanhu va nge tirhi MEC u ta kota ku ya ka ndhawu teteleto siku rin'wana na rin'wana leri a lavaka ku ya mara hi ta kombela lava ti-district va hi nyiketa report in terms of the progress ya leswi va swi endlaku ku ri vanhu va hina va ta kota ku kuma ti-services se swi vula ku mapatu ya ta ya khuleriwa masiku laman'wani ku to va ku hi ravunharhu swi nga endleka ku va tsimanyana ro karhi mi ya tala endhawini yo karhi hi so mapatu hinkwawo ya province na ku tshembisa vaakatiko va Limpopo swa ku swilo tanihiloko MEC ya vurile ku ri dilo di change leswi vulaka hi Xichangani ku ri swilo swi cincile vanhu va fanekele ku kota ku famba va famba va kota ku ya titliliniki van'wani va kota ku ya swibedhlele van'wani va kota ku ya swikolweni se MEC u hlamuserile leswaku u lava ku vona plant hinkwayo yi humile yi va yi endla leswi yi nga xaveriwa swona hi sweswo minxero munghana lona FM lava hi bulaka na vona enkulukumba Mongwe va vulavulela ndzawulo liya ya timhaka ta mintirho ya vaaki timhaka ta magondzo hambi ku ri switirhisiwa Limpopo lava va nga le ku vulavuleni hi timhaka ta program kumbe nongonoko lowu tekiweke wu sunguriweke hi MEC Ernest Rachweni ya ku va na ntirho wa ku va ku khuleriwa mapatu ku va ya hetelela ya fambeka hi ndlela yaleyo patu rero ri nga vulavula hi rona Mongwe ra tiveka ri dume ngopfu hi vulavule ngopfu hi rona kwala leri ni nga vulavula mina ko tala hi ku va ni kha ni ringeta ku vitana un'wana wa vatirhi ka ndhawu ya n'we nkulukumba Chindani va lavile ku a va ti swi teke MEC na premier ku ri tiviwa patu leriya ku ra khuleriwa mi ta endla yini tanihi ndzawulo ku vona ku xiyimo xa muxaka walowo a xa ha vi kona tatani Chindani va swi tiva ku na mapatu ya muxaka walowo lawa na wo ya fanele ya khuleriwa hi masiku ni minkarhi ya patu leri rin'wana ra mapatu lawa MEC a nga awa prioritizaka
ku fana na loko yo ya amupani kumbe yo ya a Waterberg u ta kuma leswaku a ku ri na mapatu laman'wana vanhu va rilaka hi wo lawa a ya nga focus-iwi ka wona kambe sweswi ni ringeta lava ku hlamusela leswaku mapatu hinkwawo lawa vanhu va nga tisa ti-complain hi wo kumbe vanhu lava va nga tisa ku vilela hi mapatu lawa hi lawa mapatu lawa ya nga ta prioritiziwa hinkwawo la ka province leyi ya Limpopo. Kambe xivutiso xa mina Mongo i ku mi endla yini hi ku swi teke Premier na MEC ku va swi tiva ku patu leri ri na nkoka. Tatana Chindani ku nga murhangeri ka ndhawu leya n'we a va nga ri ku ndleni nchumu malembe na malembe ku kha ku ririwa hi patu leri loko ri karhi ya ntlhaveni loko mo ti nyika nkarhi mi ya famba kona Mongwe loko mi kha mi ya ntlhaveni ri kha ri lala hi ku komba ku a ri nga ri tekeriwi nhlokweni patu leri a ri nga khuleriwi se xivutiso i ku matirhelo yo fana na muxaka lowo ya lama va ku vanhu va tsan'wa mapatu tanihi hi ndzawulo na MEC lontshwa mi ta endla yini ku lava va tsan'waka mapatu swi nga antswa ndhawu leyi tsan'wa vona ya muhaxi a ni ringete ku ni sungula hi meeting lowu MEC ya nga va na wona vatirhi hinkwavo va department. MEC u hlamuserile loko a fika leswaku loko ku ri ku wa loloha u swi tiva swa ku swilo swi cincile sweswi a ka ha ri na ku vanhu va ta rila hi patu we u tshama ofisini u nga endli nchumu. Ni ringeta ku hlamusela ku ri loko ku ri ku a ku ri na ku hi ku vanhu a va neglecta mapatu kumbe vanhu va nga tekeli nhlokweni swirilo swa vanhu MEC u ringetile u hlamuserile leswaku loko ku ri ku wa loloha u swi tiva swa ku la ka department leyi u ta va u lahlekile hikuva hi lava vanhu hinkwavo lava tirhaka. Tolo hi kume tsalwa la kusuka ka un'wana wa vayingiseri a ku Khalanga hi pfuneni xiyimo xi bihile la loko hi ku xiyimo xi bihile a ku na patu rin'wana ra kusuka yini ni ku ringeteni ku languta tsalwa ra kona la leri a hi kha hi rhumelana na muhumelerisi la ni ta kota ku tlhela ni ri languta hi ku kongoma leswaku mi ta kota ku kumbexana n'we mi ri hlamula hi kongoma va ri hi kombela mi hi kumela va Magondo Avembe se hina hi zange ya Avembe hi lo vhiya ka vinyi va swoho kusuka ka province va ta hi byela ku ndleka yini hi patu kusuka 4-way stop ya Elim Hospital ku hundza hi le Masungulo primary loko mi kha mi ya Vleefontein ku ongete ri sukeriwe ri nga helangi timovha ta ri tirhisa ritshuri ra kona i semende swi veka nxungeto ka vutomi bya mindyangu leyi nga akelana na patu leriwani swi tikomba ongeti a ra ha yisiwa mahlweni ku ya hi laha a ri tshemisiwa kona tanihi ndzawulo mi tiva yini hi vumunduku na leswi swi nge le ku endlekeni ka patu leriya kusuka 4-way ri ta humelela la a bandeli ri kopa ya muhaxi patu leri mi vulavulaka hi roho hi na information hi roho and lava rali ku nga voho lava tirhaku hi ku aka mapatu lava nga le hansi ka department ya hina a ku ri na leswin'wana leswi a swi nga va enerisanga hi ku akiwa ka patu leriya and ku veni ka voho va nga eneritikangi va ve va yimisa contract loyi a ku ri aka project hikuva a ku ri na swin'wana leswi a va aka hi swo leswi a swi nga ri quality se va ku no a ku pfe ku yimiwe nyana hi project mara leswi ni nga ta mi tshembisa swo i ku before n'hweti leyi ya July yi hela patu leriya ri ta va project yi ta va ya mahlweni hi ku aka patu leriya hikuva leswi va nga swi identifya swi ri swin'wana swa ti-problem va swi ololoxile hayi Mongo mi dlile khalo ka kaya n'wina xitsonga xa n'wi se xi le ku fambeni swo yini ya le kaya Mongo hayi no xa ha ri koho xitsonga okay a hi hetseleni mina ni tswaleriwe Avembe kambe ni tshama Mupani hi swona se mi ya rini Mupani ni tshama ni ri kona na weekend leyi ya ku hela a ni ri kaya ni vulela ka program leyi ya vhiki leri hi yaku ka rona hi ta va hi ri Mupani hi ta va hi ri Mupani ka patu ra D3 842 ka Maphata ku ta va ku gradiwa patu ra ka Maphata ka Hosi Dzumeri and ku nga masipala wa le Greater Giyani so vhiki leri taku hinkwaro
hi ta va hi ri le and muhaxi ni lava ku hlamusela swin'wana futhi ku ri machinery liwa na plant liya tigandaganda letiya mi ti vonako a hi tilombi a ti vi ti lombiwe ka district yin'wana ti-district hinkwato ti va ti ri na tigandaganda ta ku fana na letiya that is why hi ri sure na ku tshemba swa ku mapato hinkwawo lava hi lavaka ku ya khuriwa ya ta khuriwa ta muxavi wa sweswo hi a ku rilariliwa ngopfu hala ku hava ti-operator hala ku hava ti hava swikomu hala ti ha yini sweswiwani swilo hinkwaswo swi koho swilo swi koho na sweswi MEC vhiki ra ku hela MEC vhiki ra ku hela va humese tiposo ta ku ringana 300 leti nga ta thola ti-operator ti-driver ta so a ku na lexi nga ta va xi xota muhaxi hi ntirho lowu hi fanekele hi va hi ku wu endla hikuva swilo hinkwaswo tigandaganda ti koho vatirhi na vo va koho okay no ya khensa swinene mongwe mi hetisela mi ku yini hi ku mina ni sale na xivutiso xin'we ntsena xi nga xa ku ka vaaki lava va vilerisiwaku hi ritshuri halaya ka masungulo primary ni ma swi twa ku primary swi vula ku na tindhumulu ni twe mi vulavula hi ku July yi nge heli mi nga swi kota ku swi hatlisa kumbe mi nga swi kota ku swi vula ku swi nga sungula rini ku swi nga va swi ri na nxungeto wukulu ka vana timhaka ta semende leyi Mahaxi tanihiloko ni hlamuserile leswaku before n'hweti leyi hela ku ta va ku a mina siku kumbe ku hayi vete va ta sungula hi Mvhulu vhiki leri taku kumbe leswi nga ta ringeta ku hlamusela swo i ku ka mavhiki lawa taku va ta va karhi va sungula hi ntirho luwa hikuva va swi tiva na vo ku ri swi affecta vanhu va ku tala vanhu va tsandzeka ku famba va ya mintirhweni vanhu va tsandzeka ku famba va ya lava lavaka ku ya koho so va rhali va ta va karhi va lunghisana na ro patu leriya leswaku vanhu va ta kota ku famba khenseni mongwe ivi na ni byela na vayingiseri ku na pfumela ku swi nge olovi ku mi hi nyika siku namuntlha hi ku lexiwani xivutiso hi lomu Juma kwala a khensa swinene ku ti nyiketela kan'we ku hi pfuna ku hlamula mongwe vana na siku lerinene ni tshemba a ta ya mahlweni hi bula hi magondo lamawani loyi a hi vulavula na yena ku sunguleni a ku ri tatana Tiva hayi na yena kumeka loko a hi n'wi xaxametile ka nxaxamelo wa vavulavuleri va tindawulo lavo tshembeka se ni kombela ku na n'we hi mi hoxa laya muhaxi MEC loyi hi tirhaku na ye a nga lavi vanhu va ku loloha and a nga lavi ku ri va ku vanhu va laveka va nga yi ka leswi va fanekele va ya va hlamulaka swona so na mi tshembisa ku ri ni ta tshama ni ri koho loko ku ri na swivutiso swo karhi loko vo va nga ri kona MEC me ni ta va koho a khensa swinene ni kombela ku mi rhuma ni rivele a na ku ri hi vulavule na va ka Sanral hi ku vekiwe ti-rumble strips leti nga le ku tshoveleleni timovha a ka Sekgopo se hi vulavule na vona va tlhela va ta kwala moyeni va tlhela va tshembisa ku ti ta susiwa hi ku a ti drivable va tlhela va confirma kwala moyeni wona a fanele ti sukile mavhiki mambirhi lawa nga hundza loko hi vulavula na Buthabo va te ti ta va ti sukile ku sukusela vete tolo va ta sungula a va sungulangi na namuntlha na sweswi se hi kombela mi ya hi byelela political head ya n'wehe yi escalatela ka political head leyi khumbaka Sanral ku va kota ku byela department ya va Buthabo ku ti-rumble strips leti va nga tshembisa ku ti ta suka ta ha ri ku tshoveni timovha ya muhaxi ni ta fikisa message wolowo ka MEC namuntlha ri nga si pela ni ta wu fikisa ni va hlamusela ku ri ni rhumiwile va ri ku na mhaka yo karhi leyi na mina yi tiva loko hi vuya tolo le Avembe ka digeregere hi hundze koho so ni tiva kahle na me mhaka liya a khensa swinene hi swona enkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nkulukumba Mongwe bona va vulavulela MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa a Limpopo va ka va nyika xifaniso xa hilaha swilo swi nga tshamako loko swi ta ka timhaka ta magondo na project leyi mina ni project leyi va vulavulaka yo ya ku teka magandaganda va yisa a migangeni vhiki rin'wana na rin'wana sweswi va vulavurisaka xiswona ni vona ngeti ri nga hi pfuna swinene a ni tshembi ku vanhu vo lango swikontiri vanhu vo lava ku magondo ya fambeka se loko ve MEC va tiyimiserile ku teka pfhumba leri va ya na ro mahlweni hi na ku pfumela ku kuma hetelela ku fambeka lomu magondweni kambe tsundzukani n'wina mi nga ta tirhisa magondo ya lama ma va ku khuleriwa ne
ma wisa kuna misava yin'wana yi tala ku va kola a xikarhi laha loko mo ka mi nga yi kandziyi kahle hi nga kuma mitshetsheni hova se tiyisisani ku patu ra fambeka kambe mi landzelela milawu ya le magondzweni a swi vuli ku loko ri fambeka ri vula ku mi tsutsuma na hi rivilo leri nga ta ndzaku mi nga ha koti ku lawula timovha ta n'wina kumbe mafambelo ya movha ya n'wina hi ndlela yaleyo sweswiwani ya ka tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi vuya na holobye Solly Malatsi hi bula na vona laha hi timhaka ta vuhlanganisi ku na vanhu vo tala va rilaka hi swilo swo tala swo hambanahambana ku katsa na timhaka ta vuhlanganisi emigangeni ya vona xana holobye va ta hi pfuna njhani ku hundza ka xiyimo xoxo lexo ke i mhaka leyi kumbexana hi nga ta va kha hi va vutisa loko hi kha hi bula na vona nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswi a hi tsutsumeleni le ku nga na tatana Hlulani Fanuel Makayisa va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini Kayisa. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula yale mingeni yi basisa ku a yi vatswari a va swi tivi ku ngoma yi ta tshwa yi nge tluli siku leri yi nga vekeriwa rona swi nga hantswa yi tshwa ku nga se fika siku leri ra ti-13 mara leswi va vulaka swona i xivulavuri lexi nga heta mi nga ni yingisesa xona mi nge ni pfumela ku loko a swo koteka na nambara ya vona mi ta sukaka ku va na yona va swi vona va swi twisisa kahle leswaku ndlekeni ku vanhu va ndla bindzu ku ri ku loko hi tshamini ka tinhlengeletano ta hina na vona va ndhawu ezitha na vamayini lava hi va hi vulavula hi tlhe hi twana ni le ka ti-meeting ku hi la ku yisa ndhavuko amahlweni ku tlula ku ndla bindzu ni vonile siku rin'wana hi ku na mina langusa ka leswa tibuku ya xitandi munhu a sungule ku hlayela ku ngoma leya ya le kwihikwihi veri na vana vangani ivi a ma titula nambara ya vana lava hi mali leyi hakeriwaka kwale ka ngoma yaliya ivi a ku ni nge vuli ku ni le kwihi kumbe njhani mara i mali leyi nga kona ene a swi tikomba ku swi tivara mamiliyoni ende se vanhu va le ku langutiseni ku ta ndlisa ku yini khalanga a wu nga hleketi we siku rin'wana ku akerekeni ku nga khomiwa nkuzi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM hi ku tshembisile hi ku tshembisiwa hi va ndzawulo leya ya timhaka ta vuhlanganisi na timhaka ta digital technology ku va tiyisisa leswaku va ta bula na hina ka vula hi na vona la holobye Solly Malatsi hi vo hi lava ku bula na vona hi twa ku tanihi ndzawulo va ri va kunguhata yini eka lembe ximali leri ku vona leswaku swiyenge leswi nga hansi ka ndzawulo ya vona swi fika kwihi mi ta tsundzuka ku kulukumba Solly Malatsi ku nga holobye wa ndzawulo leyiwani i xitsutsumi xa ndhuma va tshame va tsutsuma kusuka Joni ku fika hala rifarala se ni na ku pfumela ku sweswi va ta tsutsuma kusuka Cape Town va vuya a Limpopo Butsoli nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ni khensa ku nyikiwa nkarhi leyi mi hi nyike yona namuntlha ni sungule ni xewete na vayingiseli va Munghana Lonene a khensa swinene holobye loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina a hi sunguleni la ka n'we tanihi ndzawulo ku mi kunguhata yini hi swihi swa nkoka leswi mi nge tanihi ndzawulo mi lava ku swi endla ngopfungopfu ka lembe leri ro sungula ra 7th administration ya swa ku boha ngopfu leswi laveka ku ri swi endla ku loko mi lo languta timhaka ta vanhu la tikweni ku accessa connectivity leswi vula ku ri i ta ku tirhisa tifoni ku ri va va na access ka internet leyi tivaka ku ri yi tirhisela for ku dyondza ku na van'wana va yi tirhisela for entertainment van'wana va yi tirhisela for ku rana ti-business so leswi lavaka ku swi endla hina ku ri loko yi endla ti-policy endla ti-policy leti ti nyiketaka matimba a ku ri at least ku koteka ku ri ku va na ti-investment leti nga endlekaka la tikweni because technology leyi endlekaka sweswi na all over the world i technology i tlanga ku role ya nkulu ngopfu ka mhaka ya economy and ku na vanhu vo tala la ku ri va rana ti-business ta vona and va nga kota na ku rana ti-business ta vona ku tirhisiwa technology so as government ku laveka ku na loko yi endla ti-policy ta ku ri ti nyiketa vanhu matimba a ku kota ku ri va establisha ti-business ta vona na ku ri ti-succeeda yin'wani hi mhaka ya ku ri
kuna ti-organizations to tala leti ti ri ka under department le hina swa ku fana na vo post office swa ku fana na vo SABC leswi swi lelaku ngopfu i mhaka ya ku ri i ti nyiketa space swa ku ri swi kota ku tirha ti va independent financially because loko leswo swi endleka swi pfuna government hi ku ri yi nga loko i tirhisa ti-bail out ku vula ku ri mali leyi i tekiwaku kun'wani yi yisiwa ka ti-entity leti ti nga endli mali kahle because leswo swi vula ku ri loko post office for example loko ni lo kombisa i kota ku rana kahle loko vakhegulu na vokokwana va hina va ya ka ti-post office branches va kota ku tikuma i tirha i functiona kahle va kuma na timali ta vona ta midende i nga kota na ku ri i functiona kahle i attracta na ti-services tin'wani leswi endla ku ri government yi nge spendi mali yo tala i loko i hakela ku ri office post office i tirha kahle the same thing swi apply ka SABC ina role ya ku ri i-educator na ku entertainer na ku informa public mara leswi swi endla ku ri i nga koti ku compete kahle ka le space leswi swi ri kona because ti-competitors ta yona ti hava mandate le SABC i ri na yona so i lava ku vona ku ri ti le kwihi ti-policy leti i nga ti cincaku ku ri nyiketa SABC matimba ku ri i kota ku va na tindlela yin'wani ta ku endla mali kwala ka technology ni twe na loko mi kha mi vulavula ka mini plenary mi kha mi kombisa timhaka ta ku na vanhu va nga siyiwa ndhaku hi mhaka ya technology leyiwani swi na nkoka ku va nghena na vona ku va ta kota ku participate meaningfully ka timhaka ta economy leyi hi swona leswi swi vulaka ku na program yin'wana ya department leyi vitiwa SA Connect le i aimaku ku ri i connecta vanhu va la South Africa ku ri va va na access to internet so far in the next 3 years i aima ku ri ta va i connecte vanhu va ku hundza over 2 million but ku na ti-public hotspot leswi ti ta va ku ti ri rolled out so far i aima ku ri ku na ti-27,000 government facilities leti i ta ti-installaka leto ti tlhela swilo swa ku fana na titliniki na swibedhlela tikolweni na ti-offices ta mahosi and traditional leaders because ya tiva ku ri hi la koho ku tele majority ya vanhu especially la makaya na ti-township lava va havaku leswi swi vitanaku ku ri universal access i vula mhaka ku ri mun'wani na mun'wani a va na opportunity ya ku ri loko a lava ku connecta ku nga vi na swilo leswi swi emaku ntlha ka voho ku va connecta kahle ni kombela ku hundza hi le mavhengeleni for a minute holobye ni lava ku loko hi vuya hi vulavula hi mhaka ya connectivity ku ka ha ri na miganga yo tala leyi namuntlha yi rilaka ku hambi ku ri ku fona kunene hi fona leliya la lipolipoli ku hava network hi va pfuna njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ku laveka ku endleka yini kambe mo ni khomela nyana minute ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni holobye i holobye Solly Malatsi lava hi vulavulaka na vona kambe a hi sunguleni hi hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi rhurhele holobye wa timhaka ta vuhlanganisi Afrika-Dzonga holobye Solly Malatsi hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha ndhawu ya vona yi fambaka yi nga kunguhatako ku ya antswisa xiyimo mbatwile va kha va vulavula hi nhlangano vahaxi wa Afrika-Dzonga mbatwile va kha va vulavula hi timhaka ta poso holobye ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho rolero a yiseni mahlweni ku na swiyenge swo fana na va Sentech leswi swi pfunaka ku hlanganisa kumbe ku endla leswaku vaaki va kota ku kuma vukorhokeri byo hambanahambana ku na timhaka ta digital migration sweswo swimbirhi swi fika kwihi ku fika sweswi nakona mi kunguhata ku hi ta hetelela hi fikerini laha se hi nga ta ku analog yi timeriwe makumu ni ta sungula hi mhaka leya analog mi ta tsundzuka ku ri la va khomela before mina ni fika va ke va endla announcement ya ku ri analog i ta switchiwa off hi ti 31 December ta lembe leri so leswi ta swi endlaku sweswi hi ku ri hi engage na ti-broadcasters ta le tikweni na ti-stakeholders for ku endla swilo swa mbirhi one sungula hi afesa ku ri na hi ready na ku ri leswi swi nga ya mahlweni and then hi cheka na ku ri ti-risk ta ku ri hi nga switch off or hi nga yi mahlweni yini and then hi lako hi ta endla final decision because it's important ku ri hi yingisela na ti-concerns leti ti raisiwaku hi
stakeholders ta hina especially leti ta ti-broadcasters hi mhaka ya Sentech mi ta tsundzuka ku ri ku ya kwala endzhaku ku na case between SABC na Sentech la ku nga twanani kahle hi mhaka ya ti-license fees na swikoloto leswi SABC a ri na swona and mhaka leyi a ve se va yise na competitions commission loko ni tsundzuka kahle so leswi ni swi vurileki hi ku ri i ta thala a mediator because approach ya mehe ku ri SABC na Sentech i ti-entity ta mbirhi leti ti ri under department ya communication swi vula ku ri ti fana na ku ri i vana va munhu wa hi one so loko vana va munhu wa hi one se va nga twanani va yisana ti-court ai swona i lava ku ri a hi sunguleni i try ku ri vulavurisana hi vona ku ri na hi nge swi koti ku hi resolve mhaka leyi before i ta ya mahlweni na se leyi ya timhaka ta ku ka ha ri na ti-villages but a ni tivi hala rifara mi nga tsutsuma mi ya koho kambe ka tin'wana tindhawu ka ha ri na lomu ti-network ti nga tirheku loko fika ko wa swi tiva ku foni ya wena yi fana na loko yi timiwini hi pfuniwa hi mani kwalano holobye ya leswaku ku na swilo swambirhi leswi lavaka ku ri swi endleka ene swin'wana swi related ka mhaka leya analog switch off and then swin'wana mhaka ya ku ri kalakana leswikulu vitanaku ku ri spectrum loko spectrum leswi swi va available swi vula ku ri na ti-mobile operators like va ti-cellphone company or ti-network company ta ku hambanahambana va ta kota ku ri va investa ka tindhawu leti va nga ri koho sweswi ku ri ku va na strong signal na connectivity that's why ni ku yin'wana ya leswi lava ku swi languta hi mhaka ya ku ri loko yi endla policy endla njhani ku ri encourage ku ri ti-mobile network operators ti koho ku investa ku ri ti kurisa connectivity na network ya tona loko eka hetsela ni twe mi kha mi vulavula loko mi vulavula na va lava mi tirhaka na voko le a parliament mi kombisa timhaka ta ku lava ku vanhu va tisa miehleketo ya kahle mi ta yi teka ku na yin'wana miehleketo leyi mi nga yi twa loko mi kha mi debate mi nga ti hey ene mpela na leswiwani loko ho fambi yona yi nga hi pfuna tanihi department I mean mhaka ya kahle la hi ku ri party rin'wana na rin'wana le i kume ti-votes ta ku ri ta representa vanhu kwalaya parliament i na mihleketo ene swi endleka ku ri mihleketo vanhu ya vona i nga pfuna ku ri South Africa yi ya mahlweni ene leswi hi swi lavaka hina hayi laha hi nge GNU i hi vekela ku ri nga languti ku ri mihleketo wu vuya ka mani languta ku ri mihleketo lowu mihleketo wa kahle or hayi mihleketo wa kahle na ene i approach leyi na mina as murhangereli mi yi tekaku because sometimes loko mi lo languta ku ri ku vula mani mi nga yingiseli ku ri u vula yini mi ya ti dlaya because mi hetelela mi nga kumi mihleketo ya kahle so ti-deliverables leti hi nga mi lavaka hi tona hi 100 days hi ti ti-deliverables hi mhaka ya ku ri one hi lava ku vona ku na ti-vacancies to talaku ka ti-board ta ti-entities ta hina so yin'wana leyi lavaku ku ri yi tsutsuma hi hatlisa hi ti fila hi lava ku ri i endle ku ri na ti-policy ta hina leti ti endlelaku ku ri ti tsandzisa ku ri ku va na ti-investment ti sungula ku process ya ku ri hi ti changer and then also na swin'wana hi mhaka ya ku ri loko vuya mahlweni mi lo languta performance ya government la South Africa mali yi nge tshami ri kona ku ri government yi endla leti swa ti-bail out so hi lava ku endla tiplan leti ta pfunaka ti-entities ta hina ku ri ti va financially sustainable and independent hayi a ni ku hi hetile holobye kambe muyingiseri ni vutise swivutiso swimbirhi laha i ri ku na State Information Technology Agency minkarhi ya ku tala loko va ya ka ti-department va byeriwa ku hi offline swana swi nga va swi fambelana na ku tirha ka kumbe ku ka ku nga tirhi ka yona ke xa vumbirhi miri yini hi timhaka ta TV license I mean I sungule yoleyo TV license I think le ku laveka ku endla ku ri mun'wana na mun'wana lo a ri South African ku laveka ku ri va responsible but ku ri i kota ku hakela ku laveka yi endla ku ri ti-conditions ta ku ri vanhu va famba va hakela swi va easy because ku na vanhu lava lavaka ku hakela TV license mara ku ri va sungula process ya kona so I think leswi SABC yi nga swi improve
swa vumbirhi hi mhaka ya SETA ku ri swi vava ngopfu ku ri munhu a tirhisa mali ya yena a ya ka government department whether i Department of Labour or ya Home Affairs loko va fika va ku system yi wile because a yi managiwanga kahle ene nkarhi leyi ya technology swin'wana leswi department ya hina hi swi driverku i ku ri i mobilizer even within government ku ri a yi tirhiseni technology ku endla ku ri i kota ku va smart and efficient i le ndlela leyi endla mitirho ya hina sweswi ka SETA ku na task team leyi a yi thwale hi Deputy Minister Mondli Ngungubele azama ku lunghisa ndlela leyi operate hi yona yi extendile term ya yona ministerial tax team leya ku ri i try ku vona ku ri na ti-interventions ta vona na ti nge improve performance but yin'wana ya ti-priority ta yena no I khensa swinene holobye siku ra n'wina rivele rinene ku dya ku engeta mi ta tsutsuma ri futhi hi ta mi byela loko yi tsutsuma i kovo holobye khetsini swona sweswo mintsiro Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i holobye Solly Malatsi va suka ka ndzawulo liya ya timhaka ta vuhlanganisi na timhaka ta digital technologies hi vo hi bula na vona va kha va vulavula hi swiyenge swo hambanahambana ku katsa na timhaka teta ta ku loko mi fika ka ndzawulo mi fika mi kuma va ku system yi down swin'wana swa leswi va nge le ku langutaneni na swona na timhaka ta connectivity loko swi ta ka timhaka ta network ku veri ma fika tindhawini mi fika mi kuma ku hava network la mi nga koho and na mina na swi tiva ku na kun'wana loko fika kona network a wa ha yi kumi kambe ke hi ta va lava va ikhasa va ta hlamusela ku va pfuna njhani rixaka loko swi ta ka timhaka ta vuhlanganisi lebyi byi tikomako byi kha byi tika hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka hi leyi va vulavulaka yona ya TV license kumbexani yo ka yi nga hlamuseriwi kahle a ni tivi kambe TV license a ku boha ku hakeriwa ku mi vona TV kambe ko va swin'wana swa ku nhlengo wo karhi lowu mu hakelaku ku va wu pfuna nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga hi ku angarhela ku fana na mina sweswi ni nge le ku haxeni la loko ni ta fanele ni hola yin'wana ya mali leyi ni yi holaka yi fanele yi suka hikokwalaho ka ku va n'wi mi hakele TV license kumbexana hi cinceni vito a hi buleni nyana katsongo hi na 10 ra timinete la a hi buleni nyana katsongo hi timhaka ta tona ta vuhlanganisi na timhaka ta TV license na yo hi nga bula yo na ku kota ku twisisa ku ha swi twisisa ku hikokwalaho ka yini hi fanele hakela hakelo ya muxaka wolowo ke kumbe ka ha ri mhaka yaleya loko ha ri ka tihakelo yi va ni vhe ni hlamula na xivutiso xa tolo xa muyingiseri xa luya a nge te iye exibedhlele va fika va ku 800 ivi ya ku i ya xigandlo ve ri vukorhokeri bya muxaka luwa loko i completeriwa form va ndzawulo ya rihanyo loko ku ve wa tirha va ta fika va ku byela ku yi lava price ya mali muni va ha lulamisela ti-price ta kona ta mi byela siku rin'wana kwala mara va le a wu hakeli xigandlo i hakela vukorhokeri byebye lebyiya loko i ya ka xibedhlele xo ka xi nga ri xa mfumo ro hetelela a ku hakeriwa 3.7 ku va i completeriwa fomo liya se i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele ku swi tiva ku kumbe hi tolovele ngopfu xin'wana vi mahala kambe vukorhokeri bya hakeriwa se ni kombele vulavula nyana hi mhaka ta technology na n'we mi nga ka tindhawu tinqingho ti nga khomeki hi vona ku xiyimo lexi impela xa ha ri kona lera ra ku ku na vanhu lava fikaka ni tiva Makamu n'wana mani kambe lava ni rivele vito ra vona Etas mana yena i nqambi sa ni ku ni la ku vulavula hi vito ra vona kambe hambi swi ri tani loko a za fika i tirhisa network ya MTN loko a fika la ka vo a ya ha tirhi hi fana lava Telkom se hi laha swilo swi nga ri ku kahle kwalano ka ku ti-network leti hinkwato a hi fanele loko mina ni ri kwalano ka manghena purasini ni swi tiva ku hinkwato a khoma van'wana va ni tirhile studio a Giyani va ku hala ka voho ku na lexa xa aerial mara yi tirhi nchumu aerial yeleyo hi mhaka ku van'wana va yiva switirhisiwa sweswi swa aerial van'wana va kha va vilela hi timhaka ta hala va ku loko yi ri hala va Lydenburg va beka Sfort Munghana Lonene a yi khomi kahle a va yisile switirhisiwa ku Munghana Lonene na switichi leswin'wana swi kota ku khoma kambe vanhu va yiva switirhisiwa munhu wa yiva wa vuya yimisa va phela switichi a swi khomi hala
a hi twini n'wana mingiseri loyi nhleka Hlakani malume mpfukile na vayingiseri. hi pfukeli minjhani buti Hi pfukile. a khensa Malume minister va te kahle namuntlha and then twi nga ku loko a ho va na privilege ya ku va va yingiserini after comment loko ta va vulavurini after hi pfuna swinene tanihi vaakatiko especially aka TV license. Laha ka TV license ni na message mina suka ka yin'wanyana ya tikhampani leti ti koxaku tihakelo loko account loko yi hendiwe over. Vana ti hi tona ta swi veka njhani. Laha va kombisaka ku ni kolota mali ya ku tala ya TV license and then fanele ni yi hakela. So loko va fona va ku ri confirma date of death ya wena before hi nga ya amahlweni na ku va hi vulavula hi ta kota ku va shoko hi na munhu wa right. Ni vuye ni confirma se va nyika the amount leyi ni kolota ku yona. So ni lava ku ta vutisa kahle kumbexana ni kolota twisisa kahle loko ku ri swi nga koteka ku ri mi hi kumela this information ya ku na swi na ntiyiso ku fika kwini ku ri government ya hina kumbe whoever loyi a nga responsible ka TV license ku loko vanhu va nga hakeli a tekiwa hi hendiwa over account ta hina hikuva swi ya dlina swi endla ku ri vaakatiko vo tala va la Afrika-Dzonga va va na ti-bad record hala ka timhaka ta swikweleti hi yo sungula leyi kambe xiphiqo yini kwalani a ni ya mi hakeli loko mi nga hakeli ivi mi hendiwa over xiphiqo xa n'wina yini sweswi malume a hi lori driver's license xikombiso ya a ni ya renewiwa ya loko i nga yi renewangi swi loko va yi suspenda a hi swona loko swi loko a wu nge chayeli patwini ku ta va yi khome license leyi yi nga a va ku hendi over va ku mhaka wa pfuxetangi license then wa kolota department so u fanele u lombiwa kumbe i listiwa as a bad payer ku ri i nga ha endli xikweleti xin'wanyana no nyika xikombiso so la ka TV license sweswiwani mehe ni vulavulaka na n'wina ni nga mi rhumelela na this information ni na timeseji ni na tona ta ku sata yin'wana ya tikhampani leti ngo TV license ya mina yi hendiwe over because ya kolota and yi kolota amount yo karhi leyi reflectaku aka credit bureau so hi nga tiveki ku ri swi na ntiyiso ku fika kwini hi ku heta robiwa mara this company is a legitimate company ku loko na ta swi veka kahle hi leyi londa ku swi eka tikhampani tin'wana leti ta swimbalu and swa ni convince ku ni heteleni ku ri ni ta kuma van'wanyana lava va nga a palamende ku ri va hi raisela yona ni va kumini mara a yi za yi raisiwa and na ku pfumela ku ri minister va ta hi pfuna ku ri hi kota ku swa ku ri hi mpela ha hendiwa over hi kota ku hatla hi cleara the bridge ya cancela ti-TV license before hi ti kuma se hi ri ti-payers hikuva swi va swi nga ri kahle swi va swi nga tshamisekangi swona maswona mara leyi lava ta encourage vaakatiko ka yona hi leyiwani kwalaho ka TV license loko mi ta mi kombiseni malume ku ri loko na n'wehe mi hola part of the money leyi mi holaka yi fanele yi kha yi suka kona laya ka TV license swi kombeta ku ri swi na nkoka ku va hi yi hakela a ni vuli ku ri loko va ta va va twisa voko ra mina va ku ri na kolota ni fanele se ni twa inga ku ri a ni treatiwangi kahle mara ni na ta ku ri ni kota ku kuma ntiyiso wa ku ri hi mpela swi na nkoka ku fika kwini kumbe yaleyo futhi a yi hluphi matwa hi ta ndla yini hi ta yi landzelela na vanhlangano va vahaxi wa Afrika-Dzonga ivi va ta hlamusela kwala ku loko vanhu va nga koloti hi mpela va hendiwa over na ko va hendiwa over ndaka loko ku ndleke yini sweswo hi ta mi lavisisela swona exactly malume a ni ta kombisa yaleyo ntsena a na swo tala damu ra namuntlha inkomu malume dyambu ra n'wina ri hlayiseki ku ya mahlweni khenseli papa danke inkomu hi sweswo mingisero mungana lona FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula entlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa loko hi suka ko hi tsutsumela le aMpumalanga hi ya twa ku kahle le xikolweni lexiya xa Danile le xiyimo xinjhani nako va ri yini va ndzawulo tatana Sambo na MEC wa vo va tiyimiseri ku hi nyika nhlamulo un'wana wa vo hi ta va hi ri na yena kwala hi ntlhanu timinete ku bila awara ya n'we kwala ka Munghana Lona FM nga kayeli makayele hi va ka hina a ni ali ne ni rhume mongwe ku a ya byela MEC hi timhaka ta ti-rumble strips leti ti le ka Sekgopo hungu leri ni nga le ku ri kumeni i ku sukusela tola ni nga ni kuma hungu ra ku swi le ku susiweni munhu un'wana ni pfuxe nampundzu a ni pfuxa a ku ni to hi kona a ku susiwanga nchumu laya futhi leswi swi nga xiswona swi onhela timovha a ku dzi ku vana vatirhi va nge le ku suseni ko va ka va ka mani i PWP va nge le ku tirheni laya hi yo mhaka mani tiva ku swa ha sukanga Buthavo i hi rhumele xithombe la xa leswi va nge le ku suseni vayingiseri vambirhi mi ta va twa sweswi ku nga ri khale
vele ku kanetaneni va ri vambirhi ai mi tsandzile a hi amukeleni n'wana wingiseri loyi nhlekani good fight kalanga papa xikala vito laha inkomo papa mo ni nga zineta karhi khalenyana ni khomile regarding the TV license ni hlupheke ngopfu I'm sure 2 months back ni kha ni lava ku xava TV license a mi lava ku xava TV license kumbe a mi lava ku xava TV a ni lava ku xava TV sorry too yeah a ni lava ku xava TV so a ni lava ku xava TV ku laveka TV license yeah and then TV license ya mehe ni yi endli khale malembe ndzhaku swinene so ku fika kun'wana xilo swi nga fambi kahle ne then okay fine loko ni fonela SAB loko ni fonela kwele ka SAB whatever va la ku ni kumela balance and stuff okay ba ni kumela balance mara a va rhanga ma ni kumela balance va ku byela ku mavito ya wena na swilo swa wena swi handle over kun'wanyana then va ku nyika tinambara ta laha u nga hendiwa over kona hi ku TV license ya wena a yi kolota then u fonela koho lava va ku a u le ka hina u le kun'wanyani nkarhi walowo u yisiwa hala na hala okay fine then hala ka va ka TV license bona hi voxe okay loko u vulavula na vona va ku vito ra wena ri hendiwile a wu kumi discount laha a wu fanele u kuma koho discount a wu ku ri u nge fikeleli u yisiwa hala na hala leswo ku xava TV kunene u ta yima u yimile u za u lan'wa u nga ha xavi TV or u ya xava laha u nga laveki TV license ene mi nge kumi yona liya ya manyunyu mi ta kuma ta wa nkolonkolo yini and liya u yi kuma kumbexana a yo va specialini ka tixopo ta tikulukumba kambe naswona mina leswi ni dyondzaka swo ka sweswi mi swi vulaka i ku ni dyondza ku a swi kahle ku landzelerisa timhaka ta hina ku loko phela swa pfumeleriwa ku i ya ka SABC fike ku hayi va ku loko mina na ha ri na TV sweswi ni kombela hi pfa hi yimenyana swa TV license loko se ni ri na TV loko ni lala ku mi komba khalanga swi so like ni swi vona ku ya mina yi kolota swinene ene mali leyi lavekaka hi nkarhi walowo a ni nge fikeleli hi tirhisa ya mhakhe la ndlwini TV license ya mhakhe a yi kona vona budget na ku komba swi ni humeleli ngopfu ene swi vava ngopfu ene swi ni tekela kahle ya mhakhe a yi kolota mali yi tsanana ne a hi ngo sweswi i July a ni mi byeriwa ku is 265 per year ne then mhakhe va yi endli last year July hi July hi ti-1 ku ngeteliwa 265 then yi va 265 by 2 leyi a ku laveka yona then okay fine hi kombela ku va ka SABC loko a va hi discountela to say loko ku ri ku swa pfumeleriwa va ku jikisiwa hala okay mizimi yi hakela vhele mara ya mhakhe leya mehe yi kolota swinene lero na loko ni arrange na yisiwa pillar to post and na swi lava ku ni nga swi kota ku yi hakela hi switsongo ne okay hi mhaka ku seni ya mahungwini ma ta endleni nini a hi pfeni ni yi gadze kwala hi ta lava va nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga va ta vulavula hi swona swa TV license va kombisa na ku swi ta endlisiwa ku yini lava nga na ti-queries ya kwihi lava lava ku pfuneka va pfuneka kwihi hi ndlela yeleyo ku ndlela ku mi kota ku pfuneka na n'wina buti wa mina mo tshama mi yingiserile hi ta mi lavela na ku loko mo va mi ri nuna na nsati mi ri mutini wun'we ku ri na ti-TV license timbirhi hi fanele hi endlisa ku yini na sweswo hi fanele hi swi languta inkomo papa Cancer a hi la ku pfurisana n'wana no ni mi tweli makwavo se nkarhi wu hindzile swinene wu hindzile so inkomo papa i mina ta ku bila wara yan'we enhlekani muingiseri wa mina hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa a Cancer swinene xiphemu lexa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani muingiseri wa me na ku hlekanisa kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri koho nhlekani lowu muingiseri wa Munghana Lonene FM hi la ku bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo kambe hi ta bula na vona ndzhaka leswi ela nga komi insero Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bila wara ya 12 a yeneni ka va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo Mpumalanga hi amukela tatana Gerald Sambo hi vo va vulavulaka ku na va vulavula ku ndzawulo ya masungulo Mpumalanga Sambo nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene tekani khalanga pfuxela ni vatirhikulori ni vayingisi hinkwavo Munghana Lonene FM tolo a mi ri mahungwini Sambo va ku na xikolo xa Danile lexi xi nga ri ku yeni xikolweni ku sukusela hi siku hi Ravumune vhiki leri nga hundza ku fika namuntlha
mi tiva yini n'wina hi ku ka vanhu dyondzi va nga ri ku yeni exikolweni le a MP Stream? I ntiyiso Mahashi, hi kumile xiviko xa leswaku ku na mhaka leyi nga le ku endlekeni kwalaho hi nga vona district office yi tshinela laha xikolweni tla vulavurisana ni SGB ku va kombela ku vana a va tlheleli exikolweni. Xiyimo xa laha xikolweni a hi xiyimo lexi nga xintshwa ka hina tanihi ndzawulo ya dyondzo, ha xi tiva. Kambe hi 2020 loko ku ta fika mhaka ya COVID-19, loko president a ta vula leswaku ku na ti-project ngopfu ta le swikolweni leti faneleke ti prioritize leswaku loko vana va tlhelela exikolweni timhaka ta ku hlayiseka ka vana eka xitsongwatsongwana lexi ku va ka le mahlweni, laha nga vula leswaku a ku prioritiziwi tindhawu ta ku hambukela, ku tlhela ku prioritiziwa ni mhaka ku xikolo swi fanele swi kuma mati ni swin'wana swilaveko leswi nga ta endla leswaku ku va ni vuhlayiseki laha xikolweni. HOD i tsalile a tsalela hinkwaswo swikolo leswi a swi ri na ti-project leti ti fanele ti humelela ka nkarhi wolowo. A vula leswaku hi ku ya hi directive kumbe xileriso lexi humaka president, department a yi nge he swi koti ku ya emahlweni implementa ti-project leti a yi ti planele ku yi ta ti implementa, leswi vula leswaku ti-project leti a ti fanele ti humelele ti fanele ti shiftiwa ti ya emahlweni, leswi vitaka leswaku i ti-outer years. Lani enkarhini wa sweswi xikolo lexi xa Daniye planning and design se yi endliwile, ku sele ku va ku hetisisiwa timhaka ta ku laveka mali muni ku va ku yakiwa xikolo lexiya. Lani eka lembe ximali ra 2025-2026 ku nga ta sunguriwa eku yakiwa exikolo lexiya laha xa Daniye, ene leswi hi nga swi endla hi tlhela hi va tsalela hi va hlamusela tanihi ndzawulo ya dyondzo. Kambe lexi faneleke hi xi kandziyisa i mhaka ya ku ku sivela vana eku ya xikolweni hi mhaka ya ku ku na swin'wana swivilelo leswi nga kona. Hambi hi tatana Bonakale Majuba, former MEC wa education, na mhaki Kathy Dlamini loyi a nga koho sweswi, MEC wa swivula tlhela swi kandziyisa hinkwako laha hi fambaka koko. A swi laveki leswaku loko ku ri na swilaveko swo karhi kumbe swivilelo leswi nga koho ku siveriwa vana ku ya exikolweni, ku leswi endlaku vana va lahlekela hi nkarhi wa ku dyondza ni ku dyondzisa. A vulavula Mahashi, district yi le ka nhlangano ni SGB ya laha Daniye mundzuku. Manana Kathy Dlamini i ta ya laha xikolweni na vulavurisana na vona tlhela va hlamusela hi tindlela leti nga koka ku va hi va pfuna hi ku va hi va yakele xikolo, tanihiloko ni vula leswaku hi 2025-2026 va lava va yakelaka xikolo laha exikolweni xa Daniye leswaku na vona va kota ku va ni xikolo xa kahle. Swi nga va swi vula ku loko mi ta va akela ka lembe ximali leri taku, ku nga va ku ri yini lexi xi endlaka ku nan'waka mi ku mi nge va akeli ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku vanhu lavawani ku sukusela hi 2012 va kha va mi byela ku xikolo lexi a xi fambeki a xi tirheki? Muhashi, loko va fikile va hlamusela eswivilelo leswi va nga na swona, hi tshamile hi langutisa ka va nkarhi n'wani hi va pfuna hi nkarhi wa nkarhinyana, hi va nyike ti-mobile classes. Kambe leswi hi nga rhandza ku xi kandziyisa ngopfungopfu i mhaka ya ku ku ni swikolo swo tala la province ya hina Mpumalanga, and a hi tshama tanihi ndzawulo swi nga nkarhi n'wani swi nga swi rivaleli mhaka ya ku leswi endlaka leswaku i-backlog yi hi khome ngopfu swinene ngopfu. Ku na swilaveko swo tala eka ndhawu to hambanahambana, a hi ndhawu liya ka xikolo lexi xa Daniye ntsena, kambe ku ni swikolo swo tala leswi faneleke swi pfuniwa. Loko hi lava ku langutisa Mahashi, ndzawulo yi kuma leswi hi vitaka leswaku i budget allocation ta hi le ka treasury. Budget allocation leyi hi kumaka yi fanele yi hakela vatirhi ku katsa ni vathicara lava ndlulaka ka 40-something thousand la ka province ya hina, ni vatirhi va ku fana na hina, ni vatirhi lava nga koho nga pfunetaka exikolweni ni le masekete ni swin'wana swa swilaveko leswi faneleke swi kumiwa hi vana. Loko langutisa ku ni vana vo tala lava hanyaka hikuva hi va nyiketa school nutrition la swikolweni, tibuku a va xavi, a va hakeli school fees, van'wani va lava escola transport. So budget ile loko yi fika yi fanele yi langutisa hinkwaswo swilaveko leswi nga kona. Kambe ku va ku yakiwa ka xikolo a hi swilo leswi hi nga swi vekela etlhelo, i swilo leswi hi swi rhangisaka emahlweni. Kambe lexi xi va ka ni nkavanyeto wo karhi i mhaka ku swi lava hi tirha within budget leyi hi nga va ka hi ri nayo ka nkarhi wolowo. Loko langutisa swikolo swa hina swo tala swa hlaseriwa malembe ni malembe, ku va na storm damage schools laha swi faneleke loko hi langutisile swi lava hi tlhela hi famba hi ya va pfuneta. Kambe xin'wana lexi nga xi langutisa futhi lexi endlaka ku va ni ku vuyela endzhaku, swin'wana swikolo swa hina a va endli mhaka leyi vitaka leswaku i maintenance. Va tshika xikolo xi gira xi hlakala hi ku ku ni mali leyi va yi kumaka ya paper budget laha ku vuriwaka leswaku 13% yi fanele yi tirhisiwa eka maintenance. Swikolo swi fanele swi developa ti-maintenance plan
hi ku swikolo swi nyike ti-general workers leti hakeliwaka hi Department of Education leswaku swi kota ku pfuneta ku endliwa ti-maintenance la swikolweni swa hina leswi nga swi vona ka swin'wana tindhawu swikolo swo tala swi gcina swi tikuma nga swi hlakarile hi swa khale hi ku kuma ku faneke mafasitera ku tshoveka swipalo va nga lunghisi u kuma swa ku se u kuma swa xikolo xin'we xi nga 20 ya mafasitera lama nga fayeka xi na swipalo swo tala swi nga tshoveka lani loko va vutisa ku kasi why mi nga yi tirhisi mali ya maintenance ku loko faneke fasitere rin'we mi lunghisa loko ku tshoveke xipala hi ndlela leyi so ha kombela ku swikolo a swi tirhisani na hina hi ta kota ku va hi langutana ni xiyimo lexi nga koko hi pfuna lava nga ni xilaveko lexikulu ngopfu vana va xikolo lexa xa Dania kambe hi ndzawulo ya dyondzo hi ta tirhisana ni ti-communities ngopfungopfu ti fambisana ni SGB ku languta ni swilaveko leswi nga koho a va vulavurisana na hina tanihi ndzawulo kambe va nga siveli vana va hina ku ya exikolweni hi ku navela ka ndzawulo a hi ta swi lava ku swikolo leswi hinkwaswo swi fanekele swi lulamisiwa hi nyikiwe mali swi lulamisiwa kambe a hi nge yi kumi budget ya ku va hi ringanele ku hi lembe relero kumbe hi financial year leyi hi kota ku va hi va pfuna kambe swikolo swa hina hinkwaswo ti-challenge leti nga koho ka swikolo leswi nga kola provinsini ya Mpumalanga ha swi tiva hambi hi MEC loyi ha ku fikaka infrastructure hi mi briefile swilaveko leswi nga kona loko langutisa ndlela leyi futhi population yi kulaka hi yona swi vona ku kula ndhawu to tala leti leswi a ka ha laveki mhaka ku ya lulamisiwa xikolo swi lava hi yaka swikolo leswintshwa lero loko u langutisa va ya project ku loko hi fanele hi yaka swikolo swintshwa swi lava hi yaka about 700 ya swikolo leswi nga ta kota swi pfuneta eka tindhawu leti population yi nga kula hi ku phindaphindiwa hi ndlela leyo ku hi tlhela futhi hi lulamisa leswi nga koho hi tlhela futhi hi langutisa ka tindhawu tin'wana laha ku nga ni swilaveko ku nga ri mhaka ya swikolo ntsena kambe ni switirhisiwa leswi faneleke vana va swi tirhisa exikolweni Sambo ni mi twi mi kha mi vulavula ni mi twile mi kha mi vulavula hi timhaka ta mpimanyeto ni mi twile mi kha mi kombisa ku tanihi xifundza mi na swilaveko swo tala ni pfumelelana na n'wina kwalano ku swilaveko swi ta tshama swi tele kambe swa ni tikela ku twisisa ku loko mi ku mi ha mali mi va mi kha mi vula yini yima ni mi nyika xifaniso 2021-2022 ndzawulo ya n'we ya department ya le ya education a Mpumalanga ku ya hi auditor report yi ri mi ve na unauthorized expenditure ya kolomo ya ka 130 million mi va na irregular expenditure ya 350 million loko swi hlanganisa sweswo i 480 million i ku ya hi report ya 2021-2022 ivi hi 2022-2023 ndzawulo ya n'wina yi va na irregular expenditure ya 263 million ivi yi tlhandlekela hi ku tlherisa 235 million yi tlherisela ka National Treasury se xivutiso i ku mi va mi ri ha mali ya yini muhaxi loko na tshemba loko mi vulavula hi irregular expenditure i mali leyi nga famba loko mi langutise mali leswaku i mali leyi ringeterisiwaka timiliyoni tingaka swa tikomba ku koho ku va nkarhi n'wani ku tirhisiwa i mali kambe ku na laha ni kumaka leswaku ku ya hi supply chain management ku na laha ni va nga kotanga ku va landzelela swipimanyeto leswi nga vekiwa swa supply chain management kwalaho auditor general a vulaka leswaku ku ve na irregular expenditure kambe mali liya yi nga tlhelela endzhaku muhaxi swi vangele hi mhaka ku ve na directive leyi taka hi le ka national leswaku hi fanele hi cinca ma-implementelo ya hina ya infrastructure 60% ya eka leswi swi vitaka leswaku i ti-renovations and 40% ya eka ti-capital projects kambe tanihi na ndzawulo a hi hlele mhaka ya ku hi ta veka 70% ya ku capital project leswi vulaka leswaku i swikolo leswintshwa leswi hi faneleke hi swi yaka then 30% hi langutise timhaka ta renovations then loko se u langutisa loko se u fanele u cinca swa tika ku va loko mali yi khomitiwe eka capital projects hi ku ya hi nawu wa provincial ni national treasury ku u nga yi teka mali leswo ku wa yi cinca wa yi chanela yi ya eka ti-renovations mhaka leyi endleke exikarhi ka lembe leswi nga endla ku swi langutisiwanga ku hi ku ya hi ti-capital project department yi le ku underspendeni mara a yi nga ri ku underspendeni a ku ri mhaka ya directive leyi nga ta yi huma hi le national leyi nga vula leswaku ku fanele ku cinciwa ema-implementelo lani nga kuma swa ka ti-capital projects a ha swi koti ku implementa hi ku ya hi mavekelo laha hi mavekelo a swi lave ku 40% yeleyo
yi kuva ya ka capital project 60% yi ka ti-renovations loko u langutisa ku i swikolo swingaki leswi ndzawulo yi nga swi renovata eka xinkarhana lexi a hi nyikiwe xoho hi ku ya nkarhi loyi nga wu kuma hi yo directive leyi ringetile swinene ngopfu ku va hi nga pfuxa kambe ti-capital projects ka ku va ku ya ka swikolo swintshwa leswi nga endlaku ni xikolo xa ku fana na Daniel ku ya emahlweni masiku ya ku va hi va kumbe malembe ya ku va hakela xikolo ma tlherisiwa endzhaku hi ku ya hi directive leyi nga huma eka national loko ku na grant leyi va hi nyikaka yona national loko va hi nyikele grant yeleyo va va lava hi byelaka leswaku grant leyi hi fanele hi tirhisa njhani kambe loko xi fika exiviko xelexo kumbe xileriso xelexo xi fika xi kuma swa ku hi tanihi ndzawulo hi vonile ku ku na tindhawu to tala laha hi faneleke hi va hakela swikolo swintshwa hi budgeta ku mali leyinyingi a yi yikaka eka swikolo leswintshwa leyin'wanyani yi famba ya kota ku va yi renovate swikolo hi ku hi ni miehleketo ya ku swikolo swa hina va fanele va ya emahlweni va endla maintenance ya swikolweni swa voho ngopfungopfu laha ku va swa swi laveki nkarhi wani ku spendiwe mali ya ku tala ku va ku nga endliwa sweleswo loko va swi endla hi minkarhi hinkwayo sweleswo swi ta endla ku swikolo swa hina swi nga tikumi swi langutanaka se swa guga kumbe swi va leswi tlhakalaka kambe swi tshama swi ri le ka xiyimo xa kahle and leswi tshamaka swi vulavula minkarhi hinkwayo va kombela ku ha kombela ku a va swi endli and va swi endla hi ndlela ya kahle leswaku hi nga tikumi hi tlhela hansi hi ya tirhela endzhaku kambe leya ma-regular expenditure tanihiloko ndi vulele i mhaka ya ku vele hi ku ya hi supply chain ku na leswi va swi langutisaka kumbe swi landzelelile leswi hambi swi landzelanga leswin'wana swi endlaka kuma swa ku va ni ku karhateka hi na public works leyi nga implementing agent ya department of education laha kumaka leswaku swin'wanyana swa famba mara swi nga fambi hi ndlela ya kahle mara swi vuli leswaku laha ku va na kumbe leswi vulaka leswaku a hi tirhisanga kahle mali a ku endliwanga service kambe ku langutise mhaka ku landzeleliwe hinkwaswo leswi a swi fanele swi landzeleliwa ngopfu ku ya supply chain ku loko endle procurement yini procurement leyi faneke yi endliwa mali muhansi leyi hi kumaka ha ringeta hi matimba hinkwawo ku a yi tirhi yi tirha kahle ka ku va yi kota ku va hi pfuna ku hi hetisa backlog leya infrastructure hi nga na yoho eprovinsini ya Mpumalanga kwala ka a ni lava hi hindza ka yeleyo hi ta hetisa samba kambe nna ku tivutiseni ku hileswaku n'wina tanihi hi xifundza a mi na ritu loko ku huma directive mo landzela hi ku ni le ku languteni ku loko n'wehe mi ri na backlog ivi ku tlhe ku mi byeriwa ku mi nga ndli 70 leya mi lava yona ku yi ta kota ku lwa na backlog mi ndla 40 a mi koti ku hlamusela ku hina hi nge koti ku ya ka 40 ha ri na backlog yikulu hi ku ni le ku languteni target leyi mi nga ti vekela yona mi te mi ta eradicate backlog leyi hi 2030 and hi pace leyi mi fambaka yona 2030 mi ta va ma ha ri ka backlog loko lava ku langutise mhaka ya infrastructure mahaxi hi leswi swi vulaka leswaku hi landzelela a moving target loko ndi vula ku loko langutisa hi ta yaka swikolo hi lunghisa leswi faneleke swi lunghisiwa kambe ku na swikolo leswin'wana loko maka leswaku na swilo swa guga hi ku ya hi nkarhi swin'wana loko fika eswihuhuri kumbe ti-storm swi va leswi nkarhi n'wana swi vavisekaka lani swi lavaka ku u nge swi tshiki hi ku a swi nga ri le ka tipulane langutisa ku a swa ha ri na lwangu swi lava mi lulamisa hi ku hatlisa leswaku vana va ta kota ku tlhela va dyondza mara loko ni ta vuyele ka mhaka liya ya directive ya national loko tsundzuka mahaxi mali liya i mali leyi hi kumaka leyi vitiwaka leswaku i grant loko yi ta yi ri na ti-condition ta ku u fanele u yi tirhisa hi ndlela yo karhi kambe loko ku ri ku u tala ku cinca ti-condition leti nga tiviwa ta grant a wu nge ti endleli wena swi lava u vuyela endzhaku u ya vulavurisana ni munhu loyi a va ka ku nyika kumbe laha grant leyi taka hi koho ngopfungopfu hi vulavula hi provincial na national treasury ku u fanele u vuyela endzhaku ya kombela ku a wu kombele ku deviate ka ti-condition leti nga koho process yeleyo a yi va process leyi nga ku ma nga endla swi cinca swa sweswi kambe MEC loyi a ri koho tatana Bonakale Majuba ivi la swi kota ku va swi endla vulavurisana na vo ku hi ni challenge ya ku hi ni ndhawu ta ku tala la hi faneleke hi yakela vanhu swikolo a hi kombela ku va ni ndlela leyi mhaka leya grant yi lulamisiwaka hi yona lani a ku nge vi mhaka leyi nga ta endliwa Mpumalanga ntsena it means ku fanele ku tekiwe decision ku cenciwe policy mo ri ngopfungopfu loko swi teka timhaka ta grant leyi hi kumaka leswaku ku kota ku va ni tindlela ta ku va ku langutisiwa ku swilaveko swa ti-province swi yime njhani loko yi ta grant yeleyo conditions ta yo ti ta ti khome yini leswaku va ta kota ku va lwisana ni swilaveko leswi va nga na swo tanihi ti-province ni ku tshemba ku tanihileswi na minister a nga tata a fambela eswifundza hinkwaswo i ta fika ni le Mpumalanga lexi a lavaka ku xi langutisa ngopfu i lava ku langutisa leswi vitaka leswaku i ti-unique challenges ta ti-province ku hambanahambana
ka to leswaku loko a vuyela endzhaku eka lembe ximali leri landzelaka a kota ku tipholisi ni swin'wana swa swilo leswi faneleke swi lulamisiwa a swi langutisi swilaveko swa ti-province leswaku ti-province ta kota ku va ti fikelela eku va ku lulamisiwa ti-challenges leti nga ka ti-province leti nga kona. A hi tsele Nsambo, hikokwalaho ka yini xikolo xi nga pfala hi Ravumune ku za ku fika Ravumbirhi swi nga se tiveka ku na xikolo xi nga pfala? I mani a tlele entirhweni Nsambo? Muhaxi a swi vuli leswaku a hi nga swi tivisa ku xikolo xi pfaliwile, kambe loko u fanele u langutisa loko ku ri na mhaka ya ku fana ni yeleyo ku fanele ku va na ku vulavurisana loku faneleke ku ri kona i vatswari vanhu lava pfalaka xikolo. And tanihi ndzawulo ha vula ku a swi bohi muzami ya pfala xikolo hi ku hi na tindhawu, ku na office, ku na district office, ku na head office lani va faneleke va ta kota ku va hi nyika eswivilelo leswi va nga na swona, kambe va nga pfali xikolo. Kambe va vule mhaka ya ku va nge pfuli exikolo va nga si heta eku vulavurisana ni ndzawulo ya dyondzo. Ene ka ku va mi vulavurisana a mi nge swi koti ku mi fika ka nkarhi wun'wana mi pfumelana hi nkarhi wolowo. Hina tanihi ndzawulo xa ku sungula hi kombele ku hi kona a hi vulavuleni mara pfulelani vana va kote ku va famba va ya exikolweni laha va nga ala ku vana va nge exikolweni hi nga si fikelela laha hi nga ta kota ku vulavurisana hi hetelela kona. Leswi a swi nga lavi ku gcina ku huma MEC a ya vulavurisana na vo, kambe swi vonile hi ku va vona leswaku loko va ya emahlweni vana va nga yi exikolweni a hi swilo leswi langutekaka ene swilo leswi endlaka ku vana va salele endzhaku. Tanihiloko ni vulile ku mundzuku manana Khethi Dlamini i ta vhakachela xikolo lexi a ya vulavurisana ni SGB ya xikolo a tlhela va hlamusela ku hi tihi tipulani leti hi nga na to ta va hi va pfuna eku va hi va hakela xikolo. Ni loko ku ri na swin'wana swilaveko leswi va nga na swona va ta kota ku va swi vulavula. Hi vona ku loko ku ri ku na laha hi faneleke hi nghenelela ka nkarhi wa sweswi ku va kota ku at least vana va vuyela exikolweni ku dyondza swi emahlweni va swi endla, kambe hi kota ku va hi va hlamusela ku tipulani ti yime njhani ta ku va hi va pfuna hi xikolo. Leswaku pfala xikolo Muhaxi, xikolo xi vulnerable ngopfu lero hambi vanhu va lava endlela va lava emati kumbe ku ri na yini kumbe ni vugevenga lebyi nga kona ka community vanhu va tlangela ko eswikolweni swinene ngopfu leswi swi endlaka ku eku dyondza ni madyondziselo eswikolweni swa hina swi nga fambi kahle. Ene loko ku ri ku i vatswari va swi endlaka va endla eswilo leswi endlaka ku vumundzuku bya vana bya vavo byi tikuma byi ri le khombyeni. Loko la ku langutisa ngopfungopfu yoho Buhlamela district yi ve number last eka the whole country eka grade 12 results leswi kombaka leswaku a yi tirhanga kahle. ene leswi va yaka emahlweni va swi endla ti endla ku madyondza ku madyondziselo ka ndhawu leyi ma tshama tibeka minkarhi hinkwayo ti endla ku swi nga ha endleka futhi vana lava va affecteka ni lembe leri. Leswi loko swi langutisa i ku va vona va ti ehleketela ntsena va nga ehleketeleli vumundzuku bya vana lava hi ku loko vulavula ni vana va vula ku a swi laveko exikolweni kambe va pfarile magede. Mathicara ma swi lava ku famba va dyondzise vana kambe va pfaleliwe magede va gcina mathicara va famba va report circuit office leri swi lava leswaku leswi lulamisa ku hi ku ya emahlweni a hi ve ni tindlela ta ku vulavurisana na government hi nga disturb eku va vanhu va kuma ti-services leti va tikuma va fanele ku dyondza va titliliniki kumbe va ya ka tin'wana ka tindhawu va faneleke va pfuneka ka tona. Tatana Sambo khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta siku a rivele rinene. Hi khensile Mahaxi na n'wina mba siku lerinene ni vatirhikulori ni vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM. Inkomo Tatana Sambo va suka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga. Hi dyondzo ku mahungu ya misava a ri hambirhi ya yi ta emisikwini a hi amukeleni mani Nkosinathi Chauke. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM languta nkarhi i 31 timinete ntsene ku bile awara ya 13. A hi fanele hi bulana lava va langutaka na timhaka ta ku ceriwa ka sava na misava lomu mugangeni kambe hikokwalaho ka swiphiqo swin'wana na swin'wana hi koti ku va fikelela hi ta hi sala ndzhaku ku va hi kota ku va hi bula na vona ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo. Ku na video yin'wana yi nga le ku jikajikeni laha yi komba ku ni nga rhumeriwa hi vayingiseri vo tala ni vona kongeti kumbexani vayingiseri lava va lava ku hi vulavula hi swona ya timhaka ta nkulukumba un'wana ka kombisa ku i le khotsweni ra kwala Afrika-Dzonga loko kha vulavula wa n'wi twa ku a hi wala hi xinghezi lexiya xi vulavulaka laha. Se xivutiso ku nga ku milawu ya hina yi tshame kahle na loko swi ta ka timhaka ta makhotso na leswi swi languteriwaka hi ku vanhu van'wana va dlele vanhu van'wana va pfinyini van'wana va endle milandzu hi ku hambanahambana ka yona nandzu ku nga nandzu un'wana na un'wana nandzu i nandzu. Se xivutiso ku ta va ku loko
va kha va nga yi kumbe va kha va vona ka ongeti va tiphina I ri phela na ku dya swakudya swa nampundzu ni ta dya swakudya swa nanhlekani ni ta dya swakudya swa madyambu na swi tiva ku loko ni kha ni vulavula no kutani se Zandile Mabunda va nge vi mina ku a jele vanhu va tiphina hi tshame hi ya Boksburg loko ni languta swi vona ku va tiphini vanhu lava kambe hi loyi humese video a nga va hi mpela swi ri koho swi leswi ya ku vanhu va kha va tiphina a khotsweni na ko n'we tanihi vaaki mi titwa njhani loko xiyimo xi titani swi tisa yini ka n'wena mhaka yeleyo kambe hi nga se endla tani a hi sunguleni hi twa ku hi lava va nga kumbexana hi nga tlhe hi twanyana na lava nga rhumela ti-voice note hi twa ku va ri yini kumbe swin'wana hi nga vulavula kusuka kwala ka ti-voice note teti van'wana va vulavulaka hi tona kambe a ni lava ku ta ku hi bulanyana katsongo hi mhaka yaleyo le khotsweni kumbe vona onge ti makhotso ya hina ya hi pfunake ku va hi lwisana na vugevenga kumbe vanhu vo twa yi nga ri ho ya ku ti hungaseleni mahipo mhaka ko kambe hi twenini mingiseri wo sungula ka lava nga rhumela ti-voice note ka nomboro leya ya ndhuma ya 065 744 3911 wo sungula hi loyi enhlekanone na vaxum botpet aka Afrika wa vulavula xo sungula ni kombeka ku ba mandla ni vuyelela aka mitirho leyi mi yi endlaku botpet mi endla ntirho wun'wana wo saseka swinene ku nga ri ka vayingiseri va Munghana ni FM ntsena kambe ka maAfrika-Dzonga hi ku angarhela hi ba mandla hi vuyelela ka sweswo xa vumbirhi na ku bela ofisi ya MEC ka ta magondzo swi tikomba ingaku ta tirhiwa swinene ni ba mandla hi vuyelela leswi hi nga swi twa va ka vulavula onge va nga endla tano xa vunharhu a na ku vulavula ngopfu na hi gondzo leri mi nga vulavula hi rona ra ka Sekgopo ya ingaku va nga pfuna swinene because swi tikomba ingaku timovha to tala ti le ku onhakeni ku ze ni vona timovha to ringana tinharhu vinyi va tona va chika va hlometela hala hansi ka tona va languta mavhilwa hi ku ni kwala kusuhani nyana leswi ti komba ingaku swi dangerous ngopfu swilo swa ku tlula leswi hina vafambi hi milenge swi vonisaka swona emavonelo ya Chosipo swa swona kusuka xawula block 23 hlayisekani botpet vaxumi khalanganela ka muhumelerisi no khensa ntirho wa kahle lowu mu endlaku patu leriya wonge va nga hatla va ri attenda nyana khalanga loko ku ri na kwalaha foni na kusuka kwalaha 4 ways i la ku nghena tihubyeni a ku ngheneki i nge ngheni movha loko ri u swi tiva ku ta ku movha wo ti lunghisela kumbe movha wo njhani i ta ze i jikeleza i ya nghena hi le ndzhaku leyi ka tishopo ta lava va a ni tivi ku swa vuriwa na lava va le Pakistan i kota ku nghena kona hi hala ti-bank and i dust hinkwayo swi fana loko kha vuya na hambi i la ku teka shortcut kumbe ku la ku vuya hi le free i nge vuyi khalanga fana ya jika 3 mile inkomo katikatela Ikomo botpet na Chindani muhumelerisi mina ni rhandza ku khensa ni Maluleke la Collins Chavani municipality hi Mugqivela wa vhiki leri hundzaka hi voni patu ra kusuka ka Mchipisi ku ya ka Magona ri kha ri khurheliwa hi lowo basa a ri khurhela ri tlhela ri kula leswi a ri ri xiswona aka mfumo lowa wa apartheid xivutiso hi tivutisa ku vanhu vo fana na lava vo tirhisa leswi a va ri kwihi ka nkarhi lowun'wana hinkwawo wu nga hundza leswi vulaka ku eka nkarhini wa sweswi mani Phophi va hluvulela xidloko ve le ku tirheni swinene ve le ku akeni rixaka mani Phophi na n'wina botpet mi le ku tirheni swinene Xikwembu vumbirhi bya n'wina a xi mi katekisi eka mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga loko a hi ri na vanhu vo fana na n'wina va ri hinkwavo va fana na n'wina tiko ra ka hina ri ta va ri ri kahle na mene yima na n'wina xilo xikulu a hi xikontiri i ku mapatu ma rimeliwa hi kuma mati hi kuma gezi swo tala hi swilo sweswo swa kahle swo tala hi ta swi kuma hi ku ya ka karhi se switsongo swi kha hi swi kuma hi swona leswi ni pfunaka swi ri kahle hi mi khensa swinene botpet mi le ku tirheleni rixaka inkomo ikomo botpet ku la ta confirma yele ya tirhambo tri ti nga le ka Sekgopo na ku hinde kona mina namuntlha a ni vona ku ri na ku tikomba ku ri ku tirhiweni ndhawu leya botpet swa vava leswi endlekaka laha ka Sekgopo ti tele ngopfu botpet loko wa ta hi le henhla approach Sekgopo kha suka vo kha suka sayiti ra Mketsi directions ka Mketsi u nghena ti vava ngopfu botpet u za u ya khandziya xiganga lexa wa ha titwa botpet a swi kahle botpet na mina ndzi nga kuma phanchara kwalaya loko se ni kha ni gonya Sekgopo so na khensa botpet ni khensa ni ba mandla ni vuyele loko ni kota ku vulavula na vona ti vava ngopfu swi vavisa mbilu botpet swi vavisa mbilu ni zi ni twa i nga ri vanhu lavaya va nga ti endla a va ndluli laha vona a va ta swi twa leswi swi twaka inkomo a ku ri Matimba Power ka Rustenburg va sungurile botpet mina ni te kona tolo hi va ma 4
ya hi va ma past 4 ka tolo a va ri ku sunguleni hi hala hansi ka kusuka hi le Giyani loko mi huma hala ka va a Giyani mi gonya ntshava a va ri ku sunguleni tolo ni hindi ni bana mavoko ni ku ya vele ku sunguleni hayi va sungurini ku on Abraham Mike ni vulavula ntiyiso ni muyingiseli wa xitichi lexi na ku landzelela nongonoko lowu na ku landzelerisa mhaka ya leya ntolo ni te hi kona va sungulini botpet mhaka ya kahle swinene ta tirambo yina ndeti yalaha se ntiyiso hi wihi ecikira ni kombe mi ni tekela hamo ni tekela tinqingho timbirhi ntiyiso hi wihi mina ku na loyi a nga ni pfuxa nampundzu a ku a ku le ku ndliweni nchumu sweswiwani un'wana hi tirhaka na yena hi rhumele hungu a ku ti le ku susiweni Thabo i rhumele swithombe swo komba ku mpela va le ku suseni Thabo hi luya wa ka Sanra vayingiseri vambirhi lowun'wana me ni hleketela lowu wa le Rustenburg wa hemba se a hi n'wi byeleni n'wi vayingiseri ku loyiwa me ni hleketa ku lowu wa hemba loyi ku famba na tindhawu leti hinkwato va fika na le makaya ku landzelela nongonoko lowu na ku landzelerisa mhaka ya leya ntolo ni te hi kona va sungulini botpet mhaka ya kahle swinene ta huma tirambo yina ndeti yalaha tambili ndzi ni twa nga ri vanhu lavaya va nga ti endla a va ndluli laha vona a va ta swi twa leswi swi twaku nkomo a ku ri Matimba Power ka Rustenburg mungutwini i te le Rustenburg me ni hleketa wa hemba lowu le Rustenburg mara loko ko tiyisisa vambirhi ntsena vambirhi hi hundza ka mhaka leyi hi ve hi pfala ma swi vona mara hina hi twa ku swi le ku hi twa ku swi le ku susiweni se a hi lava ku twa ku n'wina mi tiva ku mhaka leyi n'wina mi nge vula kumbe mi nga ku ha ku hundza kona sweswi swi susiwile kumbe a swi susiwangi kumbe ni kwala hayi lowu wa le Rustenburg i kanetiwa hi lowun'wana a nge swi voni tolo se hayi lowu wa le Rustenburg mani tala ku n'wi tshemba mina na swisa muyingiseri wa mina ku ni yingiserini mara mani ku tshembi we i ri Rustenburg ni kombe mipuresana lexa xa location cindani kwalani hi vona ku loyi a fonaku i le ka location yihi hi ku va nga hi hembeli hina hi lava ku hemberiwa hi lava ku pfuna rixaka loko ku ri ku impela swi sukile swi kahle hi swo hi lavaka swona kambe loko ku ri ku a swi sukangi na swona hi byeleni ku endlela ku yini ku endlela ku hi ta kota ku va landzelerisa ma swi vona nako hi nga tshami hi ka hi va landzelerisa ka swilo leswi swi nga suka kambe loko na ha rindzele tinqingho teto i mani fani teka ni ti tlanga tin'wana ti-voice note laha nhlikani mina ni kombela ku vutisa ku xana ti-TV leti ti chaviwaka ka tishopo to fana na My Friend tona ti ri hava ti-TV license SABC ya benefita na aka tona ene ku endlekala yini hi munhu loyi a nga riki na TV mara a ha lombiwaka mali ya TV license i kuma ku nkarhi walowu i nga endla TV license i va na TV a ku ri nkarhi waluwa sweswi a wu na ntirho a wu na TV kumbe ti vonela ka vamakhelwani so mara kumbe a wu yi voni mhaka kumbe se i ti hanyela a fonini full time mara wa ha lombiwa mali ya TV license kwena kona ku endlekala yini u fanele u va vitana va ta vona ku ndlwini ya wena u hava TV license or u fanele u prova njhani ku wena u hava TV na no mitro yaleyo yi olovile sesi wa mina hileswaku tanihi hi rixaka a hi ti dyondziseni ku va na vutihlamuleri loko i ri na TV license i twa ku a wa ha swi koti ku hakela kumbe wa ha ri hava TV swa pfumeleriwa ku i ya va byela va ka TV license ku ni hava mina TV na ha ri hava TV i va khansela TV license liya ma swi vona mara loko i tshama a va nge swi tivi ku we TV ya wa ha voni i vutihlamuleri lebyi hina tanihi rixaka hi fanele ku va na byona ve ri ku na munhu la layinini leyi yimani n'wi amukela nhlekani botpeta mpfukeni buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani ni pfukile a cancer man na hina ha khensa swinene buti wa mina no botpet a swi hi khomi kahle loko vayingiseri va lava ku pfuxa mpfilumpfilu unnecessarily to be honest leswi hi xilungu va swi vitanaka ku start a storm in a cup of tea tolo i cheki hi kona ka scope between 8 o'clock in the morning and 4:30 va va ri ku tirheni vanhu lavayani se loko wo endla before 8 u ta kuma nga ri ku tirhweni because they are not there va ha ri makaya after 4:30 va chayiseni va le makaya ma swi vona mara ku na swikombiso swa ku komba ku swi le ku susiweni exactly ve le ku suseni ti-drums leti ti nga la ka scope no cancer khensa muyingiseri wa mina khenseli swinene inkomo a khensa hi sweswo a hi pfali
hayi pfaleni tindlela kumbe mara na n'wana mani twa loyi enhlakani hayi ku hava munhu ni hayi ku hava a hi pfaleni se xiboho lexi xipano xa Afrika wa vulavula xi nga xi teka hi timhaka ta ti-rumble strips leta ta le ka swikopo i ku ti susiwile ya se ti susiwile se ntawu ndi kona na mina mnduku ntawu ndi kona rela Giyani mnduku haxa Giyani ni hi Ravutlhanu se ntawu ndi kona ta swi vona ta mi nyika xiviko kahle hi Ravutlhanu a hi pfaleni a hi vulavuleni lele makhotsweni hi bolanyana hi yona ni komba hi dzikanyana a hi nga papamali a hi dzikeni a hi vulavuleni mi vona ongeti milawu ya hina yi vulavurisana kahle na ku lwisana na vugevenga na leswi ndeka ku le makhotsweni mpela n'we mi nga hundza hi koho le makhotsweni ka himpela ku nandzisa sweswi va hi navetisaka swiswona kumbe swi fana na sweswiya swa ku byeriwa ku na swithuthutu kun'wana loko i ya kona i kuma xithuthutu xa un'wana na un'wana kuma xithuthutu xa yena ta ri teka riqingho ra yena ndaka leswi i hlikana vaxumi ka Afrika wa vulavula ya ni twe ni tsaka mavulavulele ya Holobye Solly Malatsi ingi loko vo yi landzelerisa mhaka leyi ya ti-network ku na tindhawu tin'wana to fana na le ka Matiyani le network ya kona a yi khomi kahle ku khoma network yin'we va fanele ku va lava ku nkarhi wun'wanyani va lava ku twanana na wena loko mi vulavula le ka Mhinga ka Matiyani va ta hala va sasela mani se a ni ta ku a swi ta pfuna ngopfu ku loko kulukumba kumbe Holobye Solly Malatsi va ringeta hi tindlela hinkwato ku ti-network ta tifoni leti hinkwato ti khoma na vaakatiko a ni tsakela ku tsundzuxa a hi tshikeni ku va na vukhamba ka swilo leswi tlhaku swi pfuna hina hi va maphorisa hi hexe ka swilo swa hina inkomo khensini n'we mi nga rhumela ti-voice note ka 0657443911 fambani ka website ya Munghana Lonene FM mi lava podcast ya minongonoko ya hina mi ta twana loko hi vulavula na vona va ka Sanral ku va kombise ku ta ndlisa ku yini vete ti-rumble strips leti ti ta endliwa ku tiva ka xiyimo xa ku dirayiveka kumbe ku chayeleka a va ti ku to suka ku ze ku sala ku lo caca a va vuli swona se n'we mi nga swi kuma xikarhi mi nga swi welaweli swi tiveni ku va te yini va ka Sanral kambe na u khensa xikwembu xa ku veri va swi kotile ku va va landzelela ku vona ku ti hetelela ku va ti-rumble strips leti ti chayelelekaku leswiya swo girgir swi kota ku chayelekeka eka swoho mi mhaka ko n'we mi tlhaku marito girgir liya rumble strips liya i yini ku nga va yini timbambu ta pato ay konsingiti ay amukele mingiseri loyi enhlakani aye papa Bukeni malo he pfukele hi nga vona vazi Bukeni a na khomanyana leyi le makhotsweni ya hi ko hi nga ko hi ku ya hi mina nkulukumba loyi a nga endla video leyi ni yi vonini then fikele mthaga ko va ku humbe na n'we hi ta holovela xixin'we ti-email ma fikela ku ti cheka until nongonoko wu ze wu hela ene nkarhi wun'wani hi hleka ku nghena mara mavonelo ma ri ngopfu hala ka email yi va ni yi va ni vheni mi pfuna ku ni mi hlamula mi ndle kahle mi nga swi vula kwala moyeni hi ku mina na mina khale ni kha ni byela vafambisi va mehe laku la studio lexi ni tirhisaka ka xona network a yi kahle se va ku va ta swi langutisa se network la ni nga komi network a yi khomi a ni le ndzeni ngopfu ka muako se network a yi tirhi swona mara vete va ta hi pfuna ku yi lulamisa se sweswi mi nga swi vula moyeni va swi twini ya no hi khensini cause swa vava ku rhumela email ri na mavonelo mi kuma ku ya teka yi nga hlayiwangi nga swi leswaku ya fika email kumbe a yi fiki na sweswo kutani mara a hi problem yaleyo a ni na ku va ri yini ya makhotso tanihi sweswi ni nga vula a makhotsweni ni vona nga ku nkulukumba loyane i vulavula ntisa a ni tshama ni ya khotsweni ku ya leswaku ni va ni lo goyiwa ni ya tshama but then ni ve na nkateko ku ni vhakela khotso leriya ri nga hala sayiti ra le Pitori a Lodium endzhaku ka Kgoshi Mampuru Kgoshi Mampuru leyi yin'wana va vitana ku ya Atteridgeville a ni twiswa ku ma yi vona na sayiti leri ra Defence Force so then loko ni nghena laha va ri sayiti leriya sweswi ku tshama vanhu va xisati ni kume ku ri na nghadi leti nga na vanhu va ku tirha va nge le ku tirheni va private and then ni vutisa un'wanyana wa maphorisa lama va ku rindza
va bohiwa loko kasi a ku fanekelangi ku tirha vanhu lava nga khomiwa la na a ku vasati lava nga kwala phakati va ala ku ta va ta tirha va ri vona ti-makeup va nge humi va ta va ta tirha la rivaleni so what we do is insort from outside va ta tirha la va hi tirhela ndzeni va hakela ku ri hi ku na vo lava nga le ndzeni loko ku ri ku va hi tirhela va tirha va byala miroho yaleyo byariwa kwalayani va hakeriwa mara ku ri ku va tshame mahala futhi laha khutsweni kusuka kwalani mi cheka tolo ministara va humese xiviko xa ku va spenda 400 rand hi siku for munhu loyi a nga khomiwa wun'we a nga ndzeni a jele loko mi cheka mali yaleyo hambi n'wa midi mali 400 hi siku loko mi ri laha tshame inside so mi nga ta byela ku vanhu va lava a va na byona vutomi lebyi na hina hi nga ta byi navela ku onge a hi ri na byo hale handle hale ahead of that va na ti-allowance ta ku va fanekele va va na va ri yini okay xikolo na problem na xona hi sani hi le ka rehabilitation vhele va fanekele va vuyiserisa miehleketo ya vona but then no vula ku leswin'wanyana malume mi vulavula ku swi necessary swa ku munhu a va a ri na foni mara i le khutsweni va ku section yo karhi ya n'wi pfumelela ku a nga khomiwa a va a ri na cellphone hi swo swi endlaka ku na loko mi ku munhu a minjwani i pfuka u n'wi vona kha a jikajika ku nga ri na problem a ta khomiwa futhi the very same person a kha a tlhela kokwale a ku na swa ku chavisa leyi so mhani ta kumbexana a fanekele vo zama ku endla munhu ku loko a ri jele a swi twisisa ku i le jele ta kota ku minimize na vugevenga lebyi nga kona swi nge ri loko i ri jele ku nga ku i le ka 5-star hotel a swi make sense un'wana loko ni ri ka khotso ra ni byela ku i rhume maphorisa ku a vutisa phorisa through darata a ri inside yena wa ina a ku na lona va n'wi rhuma a nga le ku vuyeni va n'wi rhume phorisa ku ri ya n'wi xavela KFC ma va vona ku na maphorisa ya le khotsweni va njhani i rhumiwa hi xiboho xe xavela tsutsuma xavela KFC hi nkarhi wa ntirho i tsutsuma veta ta ximika se munhu walowo a sile ku i le jele i yini swo sweswo a hi fanekele loko a kha a spenderiwa na doti 400 so mina hi ku ya hi mina ene va onhini va hanyikiwa va tirhiseriwa 400 hi siku hina hi nga onhangi ku nchumu hi landzelelaku nawu hi le ku dyeni rikoko ra xilondza la xisele xa swi vule kahle dotpet laha ka video liya i xisele xi le Zimbabwe mi loko mi nga lavi ku swi vula u le Zimbabwe mi vone video liya xi ku lana load shedding na yona hina haleni loko swo bayiza swin'wana swi tlhekeka ku hala ka Eskom ta hlupheka left and right and center mara wa hakela so mina loko a swi ta va kahle loko a vo revise na le jele a jele a swi tikombi ku ri the way na hi hleketisaku xiswona ku tikomba ku ri another paradise leyi loko ku ri ku a wu na future na vutomi bya wena i nga ta ku loko tikuma ri ka still vutomi vona bya ha famba kahle not unless i na ti-principles to karhi a vuton'wini la loko u ta ti fikelela mali yaleyo a va hi revise I think ndhawu liya yi fanekele yi endliwa ku munhu a swi swa ku hi le jele a vona ku hambana between na jele na le handle ntiyiso a handleni ka ku va va kandzela ti-rights ta vona because problem yene i nga ku yi sungule ngopfu loko ANC va in power va lava ku endla xin'wana na xin'wana opposite ka lexi government a xi endla va ti byela ku vo va ta faka ti-TV lomu majele va nge hi tikisele vanhu ivi hi makumu vugevenga nga byi ndlisa kwini byi va byi ri ka rise because a ni ri se a ka ha tiki leyi mara a hi loko a va kandziyele timfanelo ta va nga ti kandziyeli mara a va endli ku at least munhu a swi tiva ku ni le jele mara mina lexi ni nga xi twisiseku koloko a ni mavonele ma mina ma vuli nchumu mara lexi ni nga xi twisise i ku kasi hikokwalaho ka yini munhu a onha a tlhava na timfanelo a nga fanelanga va va onhi na timfanelo ta yena kwalaya ku a nga havi na tona a ni tivi ku i onha njhani a tlhava na timfanelo munhu hi leswi nambe swi kaka kwala hi yihi mfanelo leyi i nga na a henhleni ka loko i ri na xigwevo a na swi fanekele swi fana na kwalaha ka ku loko i ri under vurindzi bya hina ku va i fikela a wa ha na seyi wena sweswiwani i hanya under hina sweswiwani i va na mfanelo loko i ri hala handle fana lava van'wana I think swi leswi fanekele swi revisiwa swo hi ku a hi hela swi vava ngopfu tat munhu a fa a ku yivela ivi hi makumu i swi ri i n'wi vona na homu loyiwani ku a nge le timhakeni ku maphorisa khale a hi xiyisa ku loko vo vhene vhene liya ya xitshopani i ta chona loko va ndlangi nawu timbona swi swi maphorisa ku ma vona munhu tlhe munhu languta muku i la ta zama ku yini ma swi ku swi njhani siku rin'wana ni twe kha ku khumba leya ku maphorisa va le ku tsandzekeni ka ku khoma n'wana maphorisa ya le jele sukweni kaka ni victim ya sweswo maphorisa le ka ni nga va ni ti-follow up ka fika ka ku va lava mi nga mention va nga khoma police station yaleyo masayita xiphorisa xa kwalaha kaya maphorisa ya le kaya ya na problem loko swi fika phatela a ni swi tivi swa ku swi njhani ende leswi ndlaku ndlela ku na vaakatiko va va delela na hofu kumaka a va na mhaka na vona hambiloko vo ndlela a va ha chavisa a ni va ti luzisa evhelu vo ri nyikiwa the way va ti khomisaka so amongst vanhu laha handle la hayi ni mi twile but hayi mina hayi sweswi ni nga vula ku mi a ni na mavonelo a ni muchayeri laha a ni na mavonelo ni khensile buti wa mina enkopo 0860002543 akani mukoveni na hi vula tani i ri nhlekani butpet holobye Peter Groenewald very mubohiwa wun'we ekhotsweni u dya 400 rand hi siku hi vhiki 2.8
xana i ntiyiso ku fika kwihi hikuva ekhotsweni ka hluphekiwa swinene hawu akani mi le ku hluphekeni hi kumbe mi tiva yini n'wina hi ku hlupheka loko le khotsweni hi byeleni hi ta kota ku va hi lemukisana lavan'wana inkomo timina thinga se ba awara yambirhi mahungu ya misava na mani kosi na jawuke nongonoko dzuma la mina na Ike Ngobeni u ta va kha u sungula hi ndlela leyi un'wana mingiseri loyi nhlekani Haya Buffett. papa Mpokeni. hi vatomi minjhani buti wa mina Mpokeni. Ni nge mi xitala vito i Patrick Patudi ne. a hi Patudi mi van'we na va CN Na vo mani? CN hi family one. alright Mara ko va ka ni mata ku ti family ta kula ku hindlela. ya no na swi twisisi mara va ka Patudi fine yana ni mahlweni Ya ka timhaka letiwa ta makhotso no lava ku nda komisanyana nda ku lehisa ne. Vonani Buffett mi vonini video leya na mina. Mi salo ya byeleni munhu loyi mi kumaku ku a nge onhele n'wina ku mi nyika xikombiso. N'wina ma taxiwa futhi ku mi tlhela mi sapota munhu loyi mi fida munhu loyi a nga mi onhela. I tax ya n'wina mi fanekele mi fida munhu loyi ende loko mo languta ku swilo leswiwaku swi va so i mhaka ya tithenda Buffett a hi leswiwa swo hi nga jikajika ya lena leyi. But vanhu lava va kume va nyikiwe tithenda ku va kota ku va sapota vanhu lava mi kuma na ti-price ta koho ti chajiwa leswiwa swo hi nga to ka ti nga chajiwangi normali ti vekeriwe ehenhla so mi ti vutisa ku ta munhu loyi mi kumaku ku xisa lexi a xi le ku vulavuleni xi because ma n'wi vona misa loyi vonani i dya femeni i tlela femeni ku ri swilo leswi swi nga laha hinkwaswo i free nkarhi lowu a nge lava yini va kota ku va n'wi yisela ku na vanhu vo tala misa loyi i dya 2.8 hi vhiki loyi a nga on what about vanhu lava mi kumaku ku va zama Buffett ku a va le tirheni a va le nchumu lava mintirho va nyikiwaku ti-350 hi n'hweti mara mabantiti munhu loyi mi kumaku swi nga na xisa lexi a mi kumaku xana maphepha ku xi va xi ri la South Africa mara sweswo a swi tshikeni no a swi tshiki swi kahle ku va hi kha hi vulavula hi swona i ntiyiso leswi swi vulaka mingiseri wa mina ku munhu i landzelela nawu wa swi tiva ku nawu wa hloniphiwa a ti rindzelela hi yo 350 ivi munhu a ta booster a ti buma a ku hina hi dya mahala laha tiphina i tlhe n'wi twa va walaha mara a ni loko xilo lexi ni vona nga ku xi nga kumeka xi nga kota ku xi pfuna i timhaka ta ku loko va ku palamente ne president wa hina a fanekele ku va na nkarhi lowu mi kumaku ku va ku ri na imbizo va kota ku va nga ya a Giyani va hlangana na tihosi ta hina ku ri a ni hina tuti hi nge koti ku hinkwenu hi ya ka hi ya fika hi vulavula na president mara tindhuna tihosi va nga kota ku va ba tinsimu vanhu va kota ku va hlamuseta ku kahlekahle ku onheke kwini ku la ku lunghisiwa kwini tihosi leti a ti kota ku ti famba ti ya le ku fanisana na mina ni nga mi nyika xikombiso hi ku ku na mina ni wela hansi ka Hosi Ngove ne Hosi Ngove loko a bensini i ya nga ta teka swilo leswi vaakatiko va ka Ngove va swi lavaka a swi heleketa kwini a ka kota ku vona ku why vanhu va ka Ngove va rila hi swilo leswi why vanhu va le ka N'wamankena va rila hi swilo swa so why vanhu va le Tiyani va rila hi swilo swa so hi lava nga ta kota ku kuma solution mara loko ku ri hi ta hanyisa leswiwa hina a hi se hi no va se hi Buffett i teka ximovha xa wena i ku ya ku layicheka munhu vanhu valava loko no mi byela ku timhaka to fana na vo Stop Health a Oliven vo Deep Stud i chava no teka request ya koho ndhawu yaleyo maku wa swi tiva ku vanhu valava va dangerous loko i fika le ku fika ende loko vo kuma ku va ku khome nkuzi va kuma ku i munhu wa South Africa ti-chances ta ku i hanya i tintsongo ngopfu vo kota ku va ku dlaya kunene kun'wanyana loko va fika va fana mi loko ni fika no ku i nhlikana a no swi tiva ku Buffett Xitsonga ma xi tiva mi ta ku i nhlikano a hi mara loko vo fika vo va vulavula ririmi leri va ri vulavulaka ku nga ri tivi swi hindini wena inkomo Buffett Botome nemetwe. Ya hiyo maka katika inkomo nemetwe botome nemetwe ya nemetwe hey yo na leswaku ni vone nkulukumba un'wana hi ta ringeta ku n'wi lava i xirho xa huvo yo endla milawu a kha vulavula ka njekisano wa mpimanyeto wa xiphorisa hi ta ringeta ku n'wi lava hi twa na hi a kha tirhisa rito leri ra ku vuriwaku hi mingiseri la ra ku a hi safe tanihi vaaki se hi ta ringeta ku vulavula na yena hi twa ku hi nga bula na yena mundzuku hi kota ku twa ku kahlekahle loko a ku hina tanihi vaaki a hi safe i vula yini
kumbexani loko ho swi vulavula hina tanihi vaaki hi nga kota ku hi ku onge tinawu lowu ni tshame ni swi vula siku rin'wana ni ku Criminal Procedure Act kumbe swiphemu swin'wana swa yoho onge ti swi dirowe hi vanhu lava va vo hi voxe va nga swigevenga hi ku swi rhandziwa ngopfu wu tikomba wu ri na matimba ma ri ka swigevenga ku tlula vanhu lava landzelelaka nawu a ni mina ni vuri ku mina hava mavonelo hi yo mhaka ni ku enhleka ayi Mfuke papa hi pfukile hi ngovo le ka mzama ni voni ku swi hava hi ku hlonipha nkarhi wa n'wina ni hayi nkombo no la ta khometa ka le henhla makhutsini na mina ni driver lexa Uber lexi voni nga ti vuli vitu ne ya ku na sweswi mbirhi lava ku swi hindzisa la tolweni layisense swin'wanyana munhu wa yena u kona kwele a khutsini ne eka hi tibulela laha misa luya u ta huma soon mara hi ku tiva ka mina ni tiva ku loko munhu a yi ku humeni u fanele a huma a ya tirhatirha lomu titliliniki misa la u ri u na room laha a ti swekelaku hi yexe u dya lexi a xi lavaka ma ni twisisa and loko swi fika ka timhaka ta swin'wana hi mara sweswiwa ni maveriveri kumbe va hemba mo a da fane ku ni geti vulivito ne hi swona ni swona ni kombele ka nele ka inana nele ka communication conversation WhatsApp ya yena kwa muna wa ka u ja munati xin'wana ni nga xi vona ne tolo na majambu nyana ku na phasa lengwana ni nga yi teka mina yi khaya a Krugersdorp Black or Crescent ya kona la munhu a ni kombela ku nga pfuta fika u nyika ta munhu karhi mara ya ka munhu wa mina u le jele ma swi twisisa nyana se leswa hakunene swi le ku endlekela ku va ku kale hina vhele hi nge swi vulavuli hi vuenti mhaka ku a hi na vumbhoni bya swona mara hina hi fambaka leswa tu ba swi vona swi le ku endlekeni ma swi vona se laha eSouth Africa loko wo humesa swilo swo karhi u ri muAfrika-Dzonga u ta pfaleliwa ende hina hi nga na mapatu loko vo za hi tekiwa letiwu swi bihini chayi ni mi twi va dya miphevelele vanhu lava va dya miphevelele ka ku ni khoni ngo khoma ni swi tsavu ni ta nghena ni swi vona mina na mina ni ri na mihleketa yaleyo ku why mi nga ngheni nyana mi ta vuya mi hi hlamuselana mativa mara serious hikuva ku ani lexi ni xi ka xi vona xi tirhaka ngopfu la ka tiko lera hina Bootbed i mali yi le ku tirheni swinene ende lava nga na yona makwave va ta ni ba vakulukumba lava ni khensini makwave ni khensini inkomo awara ya mbirhi henhla ka nhloko nongonoko wa humeleriwa hi Ncindani Eric Mabasa dzuma na mina na Ike Ngoveni ya landzela kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya yimise kwini ya nkosi na